Nimba no oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan. Nga income na pili ay tampok dito ilang channel payo Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Tatan, may mayat no may kayo pailaang makipagyan edi balay mi. Tapno saan to amarigatan dagiti umay mang bantay kada tayo. Kasalon lang iti tarakin ka. Kanayon ko apakanan ida. Di, ibati yung pailaang iti karuba. Isuda pailaang timang pakan kadagiti tarakin nyo. Oray kat aso manukas kadapo sa laang mat. Dapay may sababoy ka. Ayun gaya man niya. Di, supay ti ibagayon to apakipakan ti karuba yo. Hala, Tangdanan yung to idan. sige. Padasik to akasarita da Wilson kan sima. Isudan to pailang timang pakan ka iti tarakin ka. Un atatang, katagiti matarakan nyo abakakan kalding kas kadanwang, ipatarakan nyo paila iti sabali. Alaway, naktungarod kasarita dagiti matalag ataaw. Mangkita pailang ka iti tarakin ka. Napanan ni Amira. Napan iti balay ni tatang nanang. Napan na inalukoy. Nga umay pailang makipagyan dito'y balay tayo. Anya? Saan kay kumangagunget? No may pailang makipagnaod kada tayo. Amuyo mat anarigat itati kasasaad tayo. Gapo iti ultimatum kada tayo ni Mayor. Kalawan, sa anak nga agungat. No mabain nga umay. At tangarod maaramidan niya. Baring no, malukoy ni Amira, nanang. Ay, unay kat nga minanti kastoy abiag tayo anak ko. Dituyak anagubing. Aging ga abim makitak. Ngam italaang apagtalawon da tayaw. Gapo iti lablaban mi apa nakagraryo dagiti tartarawidwidan mi adaga, nanang. Isot ng kapanunutan ni Mayor ama magtalawin kada tayo. Ngam apay nga rod, ada tayo lang ti pagtaltalawon ni Mayor. Gaputa da kami kinitatang ti dadaulo dagiti padami amanalon. Iti kasta, mailaban ti panakagraryo ti dagan ni Mayor. Awan ka di pa'y daborog, kanti anak ta, Agripina. Awad da pa'y. Isungain ka man ijay bantay, hani. Tamangan no damat tendakas anapasama kadakwada. Tikat ka mamadanagan. Nasiglat ni borog. Isungawan pagdanagam, Agripina. Daw mawawag ka niyak. Samat ani Chloe. Hello! Hello kuna kapayat di ka sumungbat. Wenno si kamananday di mawag kanya kini kalman at di sumungbat. Umil ka kade, awan dilam, awan giwat mo! Inidapnan. Sino day nga umawawag kan kahani? Saan ko nga mo? Ngamamok. Isumanan di mawag kanyak iti kalman at di sumungbat. No nagkamali ko maiti inawagan. Saan na ko man na pinamindwa ti imawag? Wen nga ro Agripina. Ne. Isumanan da ito'y nag-text kanya. Anya tin text na, hani? Mabidlaan da basaek. Aglablabas ka. Una yan, Mayor. Rogyamon dagid daw iti pamakawan. Kadag iti basal mo. Papanggis? Sinalbag? Bareng awatan ni San Pedro ti Kararwam. Papanggis. Panang but-buting kanyak na ito, Agripina. Simberkwensa. Sino day tamang ipangpagtamanan kan kahani? Dalakit Miguel, tay sudat na laos tigura na kanyak. Kayat mo asawan. Mabalin amay sa kadakwada tigapuan day tatex. Wan! Kasaritak idadwa. Mabitlaang umayakon. Naimbag nga daw mo abalayan. Matyas ay abalayan na dakan. Nagsan. Yung pagtanay danon ka. Nga da ito'y nakasako abalayan. Arwatak na kita.
Unay mat akaadunan nga inalam nga arwat mabalayan. Wano, rantam ka di saanan apulos nga agaway di jay balayaw. Ay agawid ak tumot laeng abalayan. Kinaaduklatan tinalak nga arwatag. Ta ure sa anak nga aglaba ka nagiti magurngak. Tatang, ada kay matyayaman. Una nakaw. Ang dilawan mo't niya abalayan ti kinaado tinalak nga arwatag dito balayaw. Di nang sabot kaya't ngagpaotak dito. Hay sus, saan ko maakasta ti pangiturungam iti na isawang ko itaya balayan. Di ka madanagan abalayan. Ta apaman ngagtal na ti sitwasyon. Agawid ak tumor lang di balay. Kwa, di kay kumagpasugno din tatang. Ala, umay kayon. Mapantayo iti silid, napagyanan niyo pailaang dito'y balay. Kumusta ti panangkaduam anagin sayo iti anak ko borog. Sumigsiglatan, Mayor. Nasaya at no kasta. Abay, mangikigtot kanya ti bagam. Tay masidag ka. Ni Matias, napan kanon nakipagnaad ka na Miguel. Sino tinagkunagin ka? Ni Tising, na istorya kanukin kwa na ti mismo akaaruba ni Matias. Bilibag king kagripina tado ti masagap mo adamag. No kasta, mabuting matlang ni Matias. Napabot ngan sa ken ka, honey. Nasayat no kasta. Sapay la kuma. Tadinton sobyal ni Matias ti balay na tapapuurak to. Sige Miguel, tumagal ka mag. Tabarang malipatan tayo iti uraya pagapaman laeng na iti problema tayo. Kuwan tatang. Tuntun bigatan ti mauling aldaw apawayway kada tayo ti mayor. Kuwan nga ro tatang. Ngam awan pulos rantak apumanaw iti da iti alugar. Ure siyak Awan gayam. Mangipatakder tayo sa iti paglinungan iti saong ti balay tatang. Tapno addan to pagyanan dagiti umay mang bantay kada tayo. Una. Aramidin taday ta. Apaman may busta na iti sangsangwil ta nga ara. Kuwan tatang. Uray kat saan tamat siguro ang mabartak iti da ito ng inuman ta. Amira, isungsung samot kan ni abalayan nga agbartag ni Miguel. Saan nanang? May sila abuti mo nakita kapag sangsangwan ka. Ibagam nga raw nga isardeng danton ti uminom no maibus da jay sangsangwon da. Wen nanang, sandan tumot nga tan agumatang say. Iselpon mo. Ada umaw-awag. Wen nanang, nangag ko. Nga lasong batan da inak managlaba. Di ka rasaan ang mayor ti umuawak. Hello, Amira. Awawagak ni Miguel ng di matusumong sumpat. Iswazi kan tinawagak. Apay, anya ti iba kami ti asawak. Apay nga wawagam. Anta kayat ko lang nga damagan. May papan ti anya. Ison to ti pangibagak. Isungin kami ti silpon mo king kwat. No adda ti tabalayo tay sot kasaritak. Mabit lang rod, inak ito ti cellphone. Anya ti bagayo kanya, Mayor? Si kakati tinagkapuan ti bangtay ti piyag ko. Anya? Awan na mo kiti reta. Pato apanggis. Da kayo lang itinalaing nga katugangam ti panggurgura kaniya. Ha! Ngayon mo sana mabali na ni Batyas. Tadi na matamo ti akaramat iti silpon. Di da ko maatapan, Mayor. Tadyak ugali ti mangbut-buteng iti pada katao. Ta sino kumangarod? No sana si ka? Sandak ko maatod doon latan akasta, Mayor. Ha! Pumanaw kayo ni Tidagak. Nagpalinin at kayo ti pangtay ti piyak ko. Lading ita, Mayor. Ngam di kang pumanaw. Tawan mo't dakas ngar aramiden mi.
da pang taken ni Mayor kat sikati atapan na agapo na. Kasta nga preso. Ngam awan amok iti ipababasol lang kanya. Agmao yung san. Tila mapapabasol na. Wan nga rod. Tila adan nga ipababasol na kadateo. Tapno mapilitan tayo lang nga pumanaw iti sakop ti dagana. Nakagulgulo ti biyak tayo, Miguel. Wan nga rod. Ngam saan ka kumaamapiktaran ka iti mapaspasamak kita. Anya, kasano kumadyak maapektaran? Nakarikrikutan, Miguel. Sana iti problema tayo kumati panunutan. O dikit diti umadani na panaganak mo. Kasano no pilitin na tayo tulad ti Mayor apagtalawan dito eh. Isot ka po na. Nga umay da tayo bantayan nagiti pada tayo manalon. Tapno saan na tayo ang mapagtalaw ni Mayon. Ay, kasano nga ta amarisot na dito'y aparikot? Oh, honey, ada ka matlagayam dito'y beranda. Rabiin, ngam, apay di ka pala sumrek. Saan nagpaya makaturog? Anya ti pampanunutam. Di ka dinaawat mo itay bigat a death threat. Saan? No di ka tingkadteng ko apawayway kada Miguel. Agtalaw da nga tanin ton bigat. Saan ko nga mo? Dako na matinbaon ko ang nagsiim iti pagtaengan da. Awang kanumot gunay da. Nga gibakwit wino agirubwat kadag iti alikaman da. Lukas ta. Awan lat ta tirantada a pumanaw iti daga tayo. Ha! Makita na. Amangam no pagbabawian dan tumitlaang ti sandang ipapanaw iti aramidek kadakwada. Anya nga minti plano, Placido. Ladingitek Agripina. Saan ko ngayon bagakin ni Borog? Saan ko ngayon bagakin ni Chloe? Saan ko ba't ngayon bagakin ka? Saan ko pa'y laamay bagakada kayo? No pa'y makaumati ka na damag yun? Nasapa kayo mo tabi mangon. Huwag, sana ko na nakaturog iti rabi baraw. Uray siyak mo tatang. Isla, duwan sala nga oras na nakaturog ka. Gapo iti panang pampanunot ko noon niya ti mapasama kitang aldaw. Kita nga aldaw, tinkadeng ti mayor nga papanaw tayo dito San Simon. Wan tatang, yung awan apulos ti nairubwat nga alikamon tayo. Gapaw, ta saan tayo mataranta ti pumanaw? Masapa matkit di nga umay dagiti pada tayo aman nalon amang bantay kada tayo tatang. Kat sapay la ko ma, taawan to ti maaramidan ni Mayo. Mayor. Mayor. Abay. Anya ti bagam. Bibigat pa'y lago managsakan. Mayor, ado titaw iti balay da Miguel Mayor. Kadanya kumano ado. Apay na tayo. Anya. Kasino lagi tinapan iti balay da? Dagiti kakadwa na aman nalon, Mayor. Binarikadaan dati balay ni Miguel. Pato apangkis. Ang yati kahit dasawan ni Tinayda. Ibanda kano da Miguel kan lakay matyas. Nyaman ti aramidin nyo. Iti nakaikadang aldaw apawayway. Apanang papanaw yu kuma iti dagayo, Mayor. Iti mayat daman winusan. Papanawag kidaburog. Ay, ado tinakabantay. Akakadwa da Mayor. Anya kumati maramidan dagidiyay. No papanawag iday din to tawan mat armasta. Ada Mayor. Ada amin armas da. Aniya, ti armas da burog. Ada amin bit-bit dabo ng Mayor. Bunang kontrapaltog. Kabuting yu kumayda, haburog. Ay, sana pulos, Mayor. Matlagayam. Nakadibagan ka dagiti kakadwak. Tapal-tupal-tugan mi amin ang ida, Mayor. Saan? Di yu aramatil ti paltog yun. No saan ngayong kapilitan? Ay, anya nga ro, di mo na ang adang tayo, Mayor. Awagak ni Hepe. Isudan ti makamo amang papanaw kadagiti kakadwa ni Miguel. Nya. One,
no kasapulan nga gusarda iti bumbero maaramid burok. Nakadadon ti tao ti arubayan. Talagang umayda tayo bantayan. Una nako. Kat daytat pakakitaam anapatag tayo mat kadapkwada. Wan nga rod. Anay ko. Apay Amira, Awan. Kasla nagkutilaang ti anak ko. abangan no aganakan. Saan kumapay Kaapay. Diyak kumapay kayat. Tadikot may ramraman iti riribok. Uray kasanot kinagulo ti biag tayo ita Amira. No talaga nga aganakan, awan mabalin mo. Placido, sa dino ti ayan ti uram. Tapay nga agsasaruno dagiti bumbero a lumabas. Awan ti uram. Papanan nga ro dagiti lumabas sa bumbero. Mapandabugtaken dagiti tao iti balay da Miguel. Anya? Dahit ti order ko kadakwada. Anya? Itangal daw dinay ipapanaw dahit isakop kitaga tayo. Iswa kayat daman win numayat da. Nasken na pumadaw dan. Nasirib dalata. Tainaya banda dagiti kakadwada tapno isuda ti mang protekta kadakwada. Ngemawan mabalindag ripina. Di da kabaulan na sarangtan ti otoridad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Apay, anya ti mapaspasama kan di tarwar, takas taunay ti apuram ngay masidag. Adadim ta nga bombero. Anya, taapay nga dada, idin to tawan maturam. Siguro, imbaon ida ni Mayor. Anya ti kaya ta sawon ti kaadada nga rudag iti bumbero ti toy. Malagip yung kadiday di pa panagrali na Miguel iti sango ti pagtaangan ta Mayor. Uwan, anya ti koneksyon day jay iti kaadada ita. Idi nagrali dakat binumbada iti danom. Nalayos na idi. Kaya't mo asawan, posible akas tamanan ti aramiden da ita. Mabali na kastananang. Isuro pang agsagana tayo latan, iti anya man na mapasama. Burog. Mayor. Imawag ti fire officer. Ket madaman ti panang bumbada kadagiti nag-uom mo nga kakadwada Miguel. Nagsayatan no kasta, Mayor. Ingkay jay hideout. Mangayab ka iti 5 kakadwam. Ket agpamarang kayo at tulisan. Anya. Tapay, Mayor. Kan anya ti misyon mi. Tapay akasapulan ngagpamarang kami bay atulisan. Adda pinagatang ko iti aginalo na gasolina a pinaidulin ko iti hideout. Alain yo katingkay makigulo ka da Miguel. Kanya nga ron ti aramiden minto ijay, Mayor. Tapay nga adda pa itugot yo kada kami gasolina. Imbaga kadagiti pulis nga iti kayat man winusaan da Miguel. Panawan dan tidagak. Kagiddan ti panakawara dagiti agbambantay kadakwada. Ay, kanya nga ron ti kang runaan a mission mi, Mayor. Masapol la panawan ng da Miguel ti balayda. Ket serken nyo ta ibuayat yo dagiti gasolina nga awit yo. Pura nyo ti balayda Miguel. Anya. Basta ti aramiden mi, Mayor. Kasta nga rod! Dahit tati ibagbaga ka plano kadamdamagin nyo ini. Rumbang ngay patungpal yo itan burog. Ayuwan, Mayor. Marami da kas mandarayaw. Puuran mi ti balay da Miguel. Saan lang at ibalay da Miguel? Kaya't kung ay raman nyo apuuran ti balay ni Matias. Tapno awanan sang bayan na. Miguel, pumanaw tayo dito yung balay. Dagas at mapaspasama ti tarwar. Pumanalbog pa yung ti paltog. Miguel, pumanaw tayon!
Miguel! Anya ti kata sa uwan lagi ti putok ti pangtog iti ruwar tatang. Ada pinaltukan lagi ti pulis sa kakadwa tayaw. Ha? Anya? Tapay a pinaltugan day da? Kapoy ti panang barsak lagi ti kakadwa tayaw kadagi ti pulis. So pilitan daan nagpaputok. Agat atrasen lagi ti mang bambantay kada tayaw. Kapoy ti agtultuloy apan nakabumbumba day ti danaw. Isan tayo kuman nga urahin nga atot pa itasay anak ko. Pumanaw tayo. Miguel, ang desisyon ka. Umalaw tayo. Naglangit, ma'am. Naniyak pa yan naganak. Ang mga naganak, kinang din na oras ka po ka nagito yung mapaspasaman. Sige, malan nyo nga rudin dagiti importante nga itugot tayo. Tapumanaw tayo. Hello, Burog. Hello, Mayor. Nagbayag ka sumong bati ti awag ko. Ay, kaputa, jak na si kaso ti cellphone ko itay, Mayor. Tapir mi ako maribuso dagiti kakadwa da Miguel. Anya ti mapaspasamag di dan. Agat atrasan dagiti mang banbantay kada Miguel, Mayor. Kapu iti pa nagtultuloy. Apa nang bumbada iti danom dagiti polis. Kasta una iti pa nakabuakda. Iti pa nagpaputok dagiti polis. Anya? Taapay ang nagpaputok na, Burog. Kapu tapi midot dagiti manalo iti bato. Kat imbarsak da ka dagiti polis, Mayor. So napilitan da nagpaputok. Pato panggis. Hindi kay madanagan, Mayor. Awan matla tinatay ngam ado dagiti nasugatan. Mayat lat tanusugat lang tinaganap dagiti nagbarsak. Da Miguel, pinanawan da ka din ti balayda. Saan mi pa yan nakita rimwar iti balayda, Mayor? Wah, Ngam, addan dagiti pulis iti ridaw da. Dayay, kinugtaran ti may sa pulis ti ridaw. Nalukatanan. si Menyon kanya ti sumaruno nga mapasamak, Burog. Ha, Mayor. Nagtaray arimwar da amira ken bakat salod. Ha, rimwar meten da Miguel ken Matias. Panawan dat ti balayda, Mayor. Kaya kastao na ipagkak mo. Gabo ta maragsa ka na kagripina. Nalaos tiragsak ko. Ibagamat ano anya ti pakaragsakam tapno agkatawak met. Da Miguel, kanti pamilya na. Pimanaw dani ti balayda. Agpaisuhan. Wan! Kay padpadamag uray ni Burog. Nagsaya at ano kasta. Agam, sa dino nga ta tinapananda. Ang mga no umakardalaang kat mapanda iti balay da Matias. Santo ang mapasamak da ita, Agripina. Kasano ti pa nakasigurado. Awanan soblian da Miguel kan Matias. Ngamin. Ngamin. Pauram ko. Ay, papaputukan nga ng dagiti pulis. Darasin tayo pa iti tumaray. Daras, Mamira. Anay ko! Anay ko! Apay, Amira? Di tiyan ko ang sakit. Mga no, aganakan. Nanang, tatang, sumartang gayon. Aganak sa ni Amira. Anak, tit mo lang pala ay. Huwag ako mga aganak ni Sidalan. Anay ko! Aganakan ni Amira abalayan. Miguel, ang sakit ko na yan. Saan ko nakapaalan? O sige, saan mo natin pala no talaga arumuaran di anak ta Amira? Sige, kidik mulatan. Nanang, rimuaran di anak ni Amira. Ay, ano tara may din tayo nga eh. Ay, saan kayong agdanag? May saagmat ako madrona. Siya akong ti makaamukan ko, ana. Maroroman ti balay da Miguel, bro. Awan. Kat uray agsubli dagiti akin balay. Kat
Awanan. Sandan amay dap tanarubruban ti apoy. Barog! Dawag mo! Sumbatan mo na! Ninggo to'y umawawag. Hello, Ingo. Kumusta? Tinang iba unak ka na kayo. Pinuuran nyo ka din ti balay ni Matias. Anya. Madamamot ton amor uram. Nagsayatan no kasta. Sige, buyaan tayo nga ron ti panagbalinan adapo ti balay dala kay Matias. Ganda Miguel. May saan lumpo alalaki ti anak mo, Amira. Imbaglakid din. Tasidig tinaganakam dito akong ti animal, Amira. Ta dito yung tinangasikasuan kin ka ni nanang. Ay, nabungon ko ni Tilupot tay anak yung Miguel. Mabalin mo na sa kruyan. Taag subli ak ije balay. Tain nak mga nakadagiti dagduma ka sa pulan ti anak yaw. Kuyugan ka na balayan. Pambarak nga may mangalay ti tricycle ni Miguel. Isuntaw ti pagluganan tayo ng umadayaw. Sige, abalayan. Intangarudan. Uray kat awanan dagiti kumamkamat kada tayo. Kan pimanaw pa yan dagiti bumberaw. Wala. Inkay nga rin nanang. Tasatay to ituloy tagdalyasat. Placido, apay nga arak matan ti sangsangwam. Gapo tarugya kung tiagramba ka Agripina. Awanen dagiti kabusor ko. Wala nga apay anapuuran ti balay da Miguel kan Matias. Nakapanaw mat nga rod idin dagiti bumbero idi mauram ti balay. Apay nga niya dadam tinatawa. Gapo ta isot mandar ko kada burog ken dagiti kakadwana. Anya? Sika? Wan, awanen sa baling aking plano iti pan nakapuor dagiti babalay da. Isu ti bagbagam idi a plano? Adi mo kinayat nga imbaga kada kami? Wan, ngam di mo ibagbagay ti sa bali asyak tinang papuor iti balay da Miguel kan Matias. Nagpamarang daburog at tulisan. Amira, kita ang ti anak tao. Nakagugwapo. Miguel, Ha? Apay? Apay nga. Kasta ti pa nagsaon? maulawak. Ha? Agsip nga ti panakita. Anya? Amira? Nakapsutak. Matayak sa... Saan? Di ka agsaoy ti kasta. Ipandakal ka ni baby di ospital. Apaman ang makasubli dito idatatang gananang. Kasla, saan ko na mauray? Ha? Panagsublita. Anya? Diyos ko, kasano nga rodan? Ubat nga rin anak ta. Kasama may taray ka di ospital. Manindirik na, Miguel. Ha? Tungkat ka. Dapat ibagak. Anya? Anya rin Amira? Apay nga agsangit ka matan. Anya tirumbang amamwak ako nam. Agsaw ka! Abalayan, apay nga damit na napuskol nga asok iti nagkapuad kayo, abalay. Ay, Diyos ko, more oram samot ti balayo abalayan. Ay, saan? Saan ababalin ang mauram ti balay mi? Kaado pa'y dagiti kayat ko asublan na si balay. Dara sa pa'y di magkabalayan. Ay, gore ka abalayan. Hindi mo partakan dito maray. Ang mga numay tiklib ka. Ay, saanan anang italtalag. Diyos ko, ti balay da. Isungag pa, so di maur-oram. Sigurado adim mapuitan ti balay da Miguel kan lakay Matias Mayor.
Mabangnam naman ka talaga, Burog. Ngamawan medlat nakabigbigken ka. Yawad, Mayor. Tan nakamaskara. Ganda iti kakadwak tinang yam-am mo iti bagbagida. Iti may isa bakit. Ah, dalagaan na lang kay Burog. Ibagam kadag iti 5 akakadwam nga danto amin bonus yo kanya. Agiyaman kami, Mayor. Sige, tumagay ka pa'y. Rambakan ta, ti papanawan dagiti kabusor ko, iti dagak. Ay, uwan, Mayor. Oops. Mapantanto ye hide out. Tapno makipagrambak. Mat dagiti kakadwam. Dayta, Mayor. Di da kayo mananti taya. Natural. Basta baligi ti paramid ko kada kayo. Awan riklawag nga ore adot mainom ken mapulutan nyo. Laglagi pamdayta, Burog. Anati ko na mga ibagam, Amira. Apay ngayon sardang mo tagsaw. Kandi ka nga agsangit. Tadadala nga kapsut ka. Kani, oray ti anak ta, agsangit mo. At palibot. Arong pagmamam. Ha? Anere ta apaliman. O sige, ibagamon. Tapos umardang ka nga agsangit. Saan? Masika. Di, ama. Di, anak ko. Anya? Apay, linaputan na ka ni Amira. Saan? Saan ka liniputan, Miguel? Mapay nga ruda ko na mas amalit ti ama to impas ngay mo amalanaga. Saan ka nagsakit? Agsaw ka. Anya ti palimo mo. Sagpay, anak kalay sa ta. Rinamos na ni Mayor Placido. Anya. Iso di, ama, di anak ko. Miguel, panakalab ko ma, di anak ko. Uray, saan? Asikati, amana. Amira. Amira. Ang saw ka. Amira. Amira. Sana nga mangangas ni asawak. Amira. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awanan si balay, may palayan. Inurandan. Nailamlaman pa yun adawurang ti motorsiklo kan tricycle tanak ko. Diyos ko. Tidakas na no, damot ng puor iti balay ka. Kinakman mo't kitaan di balay ka. Kamang ano pinakipupuor damot kain. Di naman na konsensya. Lagi tinga tapules sinang por iti balayaw abalayan. Daga mo, namiso damat tinang pugtas ka nagiti may nagbarikada kakadwa tayo. Nalapit nga iso na tinang por iti balay may abalayan. Tagol ka, libertad di nagpartak ti taray ng agturong dito. Nakita na nga na tinang por iti balay may. Uray ka makaasinag, sa sakong tumot mapankitaan di balay ka. Ani, di ka kadipay na umang umininom.
Nabarta kanya kinasangom nga iminom. Napanan inturog. Anya, matmaturugan ni Burog. Nagturugan na, Agripin. Itilugan. Mayatan ti urok na. Idinto asika, agin inom ka pailan. Kapot, asag kapasit lang, tikap-kabil ko di baso. Iswa, saan nagpayuna na Barta? Wal kayam, nagdengeg ka ka din iti radyo? Wan, iso ngay masidegak. Takayat ko nga ibagakan kanoan niya tinangeg ko adamag iti radyo. Dayawang ka iti kagad mo ngagdengeg iti radyo. Ngumanya tinangeg mo adamag. Ti papanawan da Miguel, kan ti pamilya na dito'y San Simon, kan ti panakapur dagiti balayda. Na! Nagsayatan. Napintas launay na itadamag, Agripina. Napaguray ka. Nanggag mo ka din, no asino timbagadaan ang poor iti balay da Miguel kan Matias. Wan, tayo interview da pa iti nakakita ka dagiti nagpur. Kat imbaga day jay aberta dagiti kanutulisan tinangpur iti balay da Miguel kan Matias. Tulisan. Nagsaya at launay. Nagpamarang ka di daburog kan dagiti kakadwa na at tulisan dani. Wan! Taiso ti mandar ko, Agripina. Mamati nga tadagiti tattao, adagiti tulisan tinangpur iti balay da Miguel kan Matias. Sapay kumadi na mamate. Idinto tenyam ammo da burog di magbagida kastulisan. Ala, sapay la kumata saan to amay ramraman tinagan mo iti panakapuor ti balay da Miguel kan Matias. Apaya pinanawan na kanimaten. Asino pa'y itatikan duwak amang padakkel iti anak ti demonyo a mayor. Tay apaltog ti manggudas tukin ka, Mayor Placido. Awan meten di balay ko balayan. Di mapumeten na kasi ti balayaw. Anya nga ti basol tayo ka dagiti tulisan na balayan. Yan. Apay pinuuran dati balay tayo. Jak mamatay kadagiti tulisan tinangpuor kadagiti balay tayo. Isot ti kuna ni Berta, taisot nakakita ka dagiti nakamaskara at tulisan alang puor ka dagiti balay tayo balayan. Takkel di pamatay. Amang limlima at tulisan dagiti tinangpuor. Anya, Takkel ti atap kaw. At rao ti mayor dagiti nangpuor kadagiti balay tayo abalayan. isudang atangan pa iso balayan. Yumay ka, intanitayan na Miguel. Nabayagan tan ditaw, sigsigaan na taitan da Amira. Sumartin ka, nagsabi. Di ka makigidan iti panagarubos na gitilo. Masabong nga ti makamo asap alitin puno kanyak tin. Padakilan ka akasan. Sikati pangito kita iti nakalimang agur iti barko. Sikanto ti mang tuntun iti hustisya iti panakagundaway ninanang mo. Panakanan ka. Iti anghelo. Miguel, Amira! Tatang kinanang. Tatang, nanang. Tawanan. Tawanan, nagitipin anawan tayo, amalay tayo, Miguel. Anya tinapasama, nanang, tatang.
Pinuoran na dagiti balay tayo baraw. Anya? Son? Maturog ni Amira. Saan na maturog na lang? Tatang, Apay nga ibaga masaan kat nakakita tatang, awanan. Awan mata ni Amira. Natayit. Alia! Nasahayat ka anak ko! Amira! Amira anak ko! Ano? Yan. Hindi taray tagili masama. Apay nga. Anak ko! Mama, ayan ni Papa. Simra kan iti silid na iha. Narik na nanti ininom na. Dandani nagmalmala managing inomlat inumobra na. Gaputa maragsakan una iti talawan da Miguel iti dagatayo, Mama. Wen iha, iti kamaudyanan na. Pimanaw matlaangan dagiti sungsong. Sa dino nga tantiayan da. Siguro kat nagpabantay dan iha. Ang mga mapandamatan makikaduha kadagiti tulisan. Anya, sinvergwensa. Saan man natila ibagbagam iha? Mama, no nakikapang da kadagiti tulisan, ang mga nadagdan to na problema tayo da. Diyak pa dyan ang makikapang da kadagiti tulisan iha. Tamo da nga ad-ada nga awan urnos ti biyagda no makikapang da kadagiti tulisan. Sakbay ngaglawag. Itabon tayo di asa. Sa tayo ituloy ti umadayo. Sa dinungaron ti pangitabunan tayo kankwana. Uray iti bakras latan ti bantay, tata. Tayo ti asilig dito ayan tayo. Bungonan tayo kanilatan. Anak ko iti ulas. Kapilitan na. Tata. Takas tayo ti sitwasyon tayo ita. Pagbayad to ti mayor. Kanang iti ari katapaspasaran tayo ita. Wen tata. Ngam saan pa yung ita. Di tayo pa'y lag kabailan ti sumarangat kinkwana. Miguel, tangit asangit ti anak po. Mabisinan balong, awan gatas na. Adayo mo't nga rin ti tiyanggi dito eh. Karabihin. Tayo na kumagumatang iti gatas na. Nanang. Agor kayo. At nakitak abaka itay malam nga agpaspasusaw. Inak pumuspas. Na iso ti ipasuso tayo iti upeng. Amira, no pa'y awan ka na. Agtalinag kan tulata iti puso ken panunod ko. Saan kung to amalikpatang ti kinasayat mo? Kat ikarig, isa kaanan ti tanong mo. Apadaklag ti anak mo. Kat isunto ti kabadangak amang tuntun iti pustisya na'y paidamkin ka. Miguel. Ang panawagan. Umaykan. Umanaw tayo dito eh. Tatang, awanan ni Amira. Awanan ti asawa. Amok. Ano sakit para kan ka tinapasamak ka ni Amira. Awanin mabalin tayo. Saan tayo na masilpuan ti angis na. Isang umaykan. Mapantayon. Tata, sa nino nga rin ti pagturungan tayo? Adamo ka lugar, ana talaga na pagyanan tayo. Iso na lang, taadayo iti ilay. Sana baling nga tayo. Basta naulimak lakit ti lugar. Tata, Uwan, naulimak na ikay. Enjoy tayo abangunan ng iti baraw nga arapaap tayo. Mama, saan ka di ba nakaringi, Papa? Saan pa'y? Mayat ti urok na pailaang itay rumuarak iti silid mi.
Sa timplahan ko ni ti kape na. Namaminsan namin nakasapsap ang agririing. Nala, parang numakariingan, tao may tumat na nagkape. Good morning, Agripina, Chloe, iha. Di mo may kadi kay pala nakariing pa. Samanta masapa kita ang mapanay di munisipyo. Naragsak kan sakit di anabigatan, nani. Siyempre, gaputa para kanya, baru abigat na ito ita para gringo. Tawanan dagiti kang runaan, akabusur ko. Ayan ka na kaitan. Oray na ipadpad na impyerno, awanan bibiyang ko. Di napatag, awandan itinakak. Awan dagiti kontrabida. Iso ti ammom. Nag-aduda pa, hani. At sino da? Dagiti taduma pa'y akatalunan tayo, Papa. Nalipatan nyo ka din, asang-sang kamay sada kada Miguel, ang mangilablaban, ang maagraryo ti dagatayo. Pato apanggis. Di dalagin tatangkan ni tatawanan dagiti dadaulo kadakwada. Tamangan, do nakarkaro ti aramid kadakwada. Pinasayaat. Paayabam to amin akatalunan tayo kat kasaritam ida. Wan, ibaon kon to ni Burog, amang ipakamo akayat ko amitingan ida. San kon nga ipalubos, nga damanan tumakder at dadaulo na. Puno ano limak na iti alugar. Nagpaingan tayo. At tayo iti arsadanan ti bantay. Ganas sidag tayo iti dakkalakarayan. Wan Barok, napintas na iti alugar pag naadan tayo. Taragiti lang uni dagiti bilay. Kan sabuag ti danom ti karayan abumaba ti mangmangag. Ada nga ta napintas amasakbayan tayo dito eh. Tatang, At mabalin na pagmulaan tayo. Kan gaputa sidag tayo iti karayan. Sursuruan tayo ti agkalap. wen tatang, ngam no kaya tayo ti agmula. Ada nga rudanom apang pasayak karag iti mabalin tayo nga imula iti kunayo ang mabalin amaw ma. Ada nabiyag nga umbog di tabantay. Kan adapay na unag awaig. Isong awan parikaw ti tinanaom. Like, agluwa ka mo tayo. Kaputa may kawak unay iti kawanan niya amira. Tatang, oray ko makasano ti rigat tayo iti biyag. No saan ko maapim mo sa iti asawa. Okay. Ayan, ibang baga ka na kayatong tagsangit. May suurutak matkin ka. Na, anak ko tinatay. No kasanaw ti kinasakit nakin ka. Kastamot kanyak, Miguel. Kanon to nga tamay liwag tayo nagiti nakasasayang apasama. Itibiyag tayo. Saan ko nga mau? Saan tayo amawa na ni tinamnama? Amaw, saan na tayo baybayan ti Diyos? Basun amin nagitoy ni Mayor Placido Tatang. Kadumteng to ti aldaw. Apa nagibales. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Burog, umay ka. Natay bagayo, Mayor. Mapan ka kadagiti amin nakatalunak. Ibaga makayat ko'y nakasarita amin. Dito'y kadibalayo. Di pangayabak kadakwada, Mayor. Wen, dito'y danton na mangal daw. Tada paisagana kapag sasangwan tayo amin at taraon. Ha? Dayamanan no kasta, Mayor. Wen, padasag manabusugan nida. Bareng isardeng da tilablaban da apan nakaagraryo din kami. Ita, tawanan dagiti ang katugangan at dadaulo.
Nakaturog mo iti saklot mo ti apo ko ta abalayan. Wan abalayan. Naimasan ti turog na asipod na kasusaw. Gore ka nga raw ta mangibiti na kitindayon dito yung sirop ti kayaw ngayon tayo. Ta iso ti pangipaindaam iti apo ko ta. Alaman nga ron abalayan ka ni. Tangana ka. Awin gayam ni Miguel napanan na. Napan nang pukan iti pangadigi iti aramidan mi akalapaw tayo. Una yan di kastoy abiyat tayo abalayan. Nakapimpiman ti apo ko ta. Natay lang arudan ti inana. Awan pa iti namulagatan na balay tayo. Ay, saan ka kumangag sangit na balayan? Ta mga no, maluyaan akmanan, katagsangit akmanan. Da, lumabalin ka tiyak kayatan nga agarimayang dagit siluhak. Mama, nakita ko mat-arimor ni Burong ngagmaymaysa. Napanan na ka di. Ibaw ni papang mo amapan mangayap ka dagiti katalunan tayo. Takayat na ida kasarita. Anya? Dito'y balay ti umayanda? Wan iha, kat nagpaisagana pa ni papam iti pangaldawan da iti suki tayo a catering services. Anya? Ang mga no niya tiramidan da, mama. Di dalapadpadasan ti manggulo iha. Ta sigurado a masaktan dalaan. Sa bagay, addadan to iti poder tayo. Makitak lang adan to lang manggulo kadakwada. Pantugak. Anya? Wan mama, iswadi da lang nagpidot. Iti kaaddadan to dito balay tayo. Gulimak kayo. Gulimak. Ngayon ba kayo, Mayor? Nagulibag dan, Mayor. Mabaling yun, ti agsao. Agya manag na pinatgan yung madlaan, tawis ko. Pinayaban kayo, takayat ko, ngipakamo ka na kayo. Ngawan ko man ti agin tutured na lumaban kaniya. Tapno di kay may pada ka na Miguel kan Matias. Na kayo tinapapaor ka na kiti papalay na kayo. Awan, pakay naigak, iti pan nakapoor na kiti balay na. Dakas itimbaga ni Berta, tulisan ka no na kiti ng puor, iti balay na Matias kan Miguel. Di ko mapagatapan ni Mayor Tisan anasaya. Tauray kalablaban idi da Miguel ni Mayor. Kat di na maaramid ti atapyokin kawana. Naasya ka na kayo. Lakit dit at di kontraan dagiti pakayata. Ala, mangal daw kayo amin ditoy. Tadda pinaisaganak at taraon. Miguel, nabasbasan ta ba dumitiling earth? Agsukat kan, tapno mainanaan ka. At ne, nabanbanog kan sa unay ang nagpukpukan iti tarikayo nga aramidin yung akalapaw. Kapay anak kamulang-lang kamot. Agluluha ka manan. Nanang, may saka ang lalaki. Ngayon dyan magawin, tinagsak, lumalagip ko, ti asawag. Anak ko, amok, anasakit ken ka tinapasama ni Amira. Awan, mabalin tayo. Sursuruang kumaan nga awatan. Awan di asawa. Ay, atik unay ni Amira, nana. Nga mapayapinanawan nak natin. Saan tayo ating nalibyak tayo, anak? Mabalin, anak ng Diyos na dito'y anak pasama. Saan na anakam, nanang? No dikat ni Mayor Placido tinangipabaklay kada tayo amin. Dagito'y itaasa ngayon tayo sagsagabahan. Hindi mo kunaan. Nga oray ti pan nakatay ni Amira at ipabasol mo pa ikinkuha na anak ko. Talaga abasol na jay adimonyo ang Mayor ti pa nakatay ti asawak nanan. Isu adumteng tulat ti
daw ti panagibalas ko. Saan anak ko? Di ka kumamangito kiti gura iti barukong mo anak. Ikamang tayo latan iti Diyos na ito'y amapasmasamag iti biyag tayo. Nanay, no saan aday jay ang Mayor Placido? Saan kumaan na tayo ti asawa? Isuala na kintek. No nagramutin ti gurak kinkuana. Ani, saan mat unay nga adu dagiti pinaisaga na mataraon? Saan mat lakta na ibus? Gabotado, kadagiti katalunan tayo tinaging babain arangan. Iso nga ito tinabati. Saan nga ta dagiti naging babain anangan kat dagitin tumang kontra lakta kada tayo? Mato abanggis, no adalamadamag ko adi ang tungpal, iti pagayatak. Ida katalunan tayo. Wen kasano no agi karo kanto inton eleksyon ha? Saan ka ngagdanag? Nakaurnungak manen. Itiitad ko a kwarta ka na gitiporante. Wen gamsaan mat nga amin ama ikam iti kwarta kat sikat ibutos da. Pono na ita. Ngam dagdakal met lati panangabak ko no adan tumanen kwarta. Nga itad ko kadakwada. Gusto na na po. Sumantin ka ngagsangit. Ito yung tigapos mo. Alayan. Apay agimot la sumardengan ngagsangsangit ti apo ko ta. Magsakit samot ti tiyan na. Tiyak man amo abalayan. Itay pa'y apas pasuswag. Di namit kayat. Hawin gayam, napananayan ni Miguel. Jak ngarod na si Putan no nagturungan na. Nakita itay nagtugtugaw iti puong ti akasya. Nakaligliday. Itay kuan awan matay. Saan nga taan napanmanan nagbakir iti talikayo? Apatagdarin nyo akalapaw? Kumplito ang tinabakir may. Agpatakder kami kumangarudan iti kalapaw. Awan matay. Napanan na nga tangarugan. Sa bagay. Saan mat nga ubing nga basit ni Miguel? Sumangpit tulatan no sa dino man tinapanan na. Amira, kumusta ka? Anda kita iti sakanan ti tanan mo. Anyan na nagsakit apan no ti kaawan mo kada kami. Ayatin ka unay. Gamapay pinanawan na kami muten. Anya day dyan nagkarasakas. Kabusor nga ta. Uray saan ko pa'y unay nga mo nga usarin ti paltog ko. Makitin na blaak no kabusor day dyan nagkarasakas. Alingot iti maray manipod iti kasamkan. Matay ko. Napuntag. Addan isang pet ko asidami. Kumusta? Di may patpatakder a pagadalan, Borog. Danda ni malpasad, Mayor. Nasayaan no kasta. Kaya't ko makita. Inagaro da ni Roar Yelugan. Tayin tayo, Mayor. Wen, oray kat Sabado mo tita. Awan di sa Recoye munisipyo. Iso pasyaran tadagiti proyekto. Sige, Mayor. Inagaro da ni Roar Yelugan. Iti garahe. Ani, papanan niyo? Agripina. Pasyaran ti may patpatakder a pagadalan. Umayak mat. Kaya't ko mat makita manan ti proyektom. Sige, tapno makita mo. Uray katawanan dagiti mangriribo kiti dayjaya proyekto. Di mo ka di pa'y nadamag no sa dino tinakay padpadan da.
Damatyas kan Miguel, di kahit mo asawan. Saan pa eh? Kan may isa sa anak nga interesado ka na kwada. Mala, sapay lang kumatawan ton timang riribok kada tayo. Awanitan, tanakadayon, dagiti sogsog, akan nayon amang kontra kanya. Husto na na po. Sumardeng ka nagsangit. Ngayon pa'y nakaduto. Ang mga nudan dani na sumangpot ni tatang mo. Wala, sumardeng ka na po. Nay, kaslatan na kam ti apo ko tabalayan. Dahil ti panangibagam asumardingan, insardeng namat ngagpaso ti agsangay. Uwan na pala yan. Nay, apay nga raw na si kamot tanti sumublat nga agsangay. Dapat masya nag-unay iti apo ko na balayan. Tadi naman nagbalik na si Barat ni pamating ti inana. Apalayan, pangasem, di mo ko man ipalagip ti anak ko. Kasla madudog tirig na tunggal mangag ko ti sangit ni apo ko tabalayan. Takas nalasap sa pulid nagtati inana. Awanan ng pain na dya, Mayor Placido. Hospital ko matinaganakan ini ti anak ko. Saan na tayo riniribog? Saan na tayo inabog akas lamanok? Itibukod tayo abalay. Mamalin na si bibiyang ko mapti ni Amira balayan. No doktor ko matinang asikaso kun ko alay din ang ganak. Pagdanto daw asinirak na jay a Mayor Placido. Sana may sa ti aldaw abalayaan. Tatang, nanang, Ni Miguel, isu da itan sumungsunga da balayan. Anya jay imbaklay na. Anak ko, anya da itan baklay mo nga ang sangpot mo. Nay. Nay. nagdagsan. Baboy, Alingon, nanang. Kasano ti pan nakaalam na itang alingaw baraw? Kuha. Ano nga tatibagag? ay sus, agsangit man yung apo ko. Ay, mabiit lang nga po, kumaya ka. Apaya di mo sungbatan ti saludsod ko baraw. Kasano ti pan nakaalam itin sangput mo nga alingaw? Kuha. Ibagak ka na kayo, tatang. Ngam di ko maibagbagakin ni nanang. Pinaltugak na ito yung alingo. Anya? Saan pa yung amo ni nanang? Anak kagatang ak iti paltog ko. Iso adiyo ko maibagbagano kasano patay ko na ito yung alingo. Sige. Agtalinad apalimad ti kaadan ti paltog mao. Ti kanaway anak kabatay ti bukot tinuang ti paltugak. Itan. Uy! Napuntag! Talaga na talan di pulso ka pumaltog. Uray addan makainkwentro ka ba nagdagdagas sa anak ton amabutang. Ani, dadanimat gaya man malpas ti eskwilaan tayo. Well, sigon kan engineer. Finishing langen. Apa man namalpa sa Agripina. Paisarunok ton, dagiti may patakder nga apartment kan restaurant. Awan ton ti problema dagiti mayat nga agadal, iti pagadalan tayo. Anyan to nga ron tinagan ti may patakder nga eskwilaan tayo. Yak pa'y nakapanunod, no anyan to ti panagan ko. Mabalin mo tanagan mo ti may panagan. Winusan, nagan ti anak ta. Mala, santa pa'y pagsaritan ti ipanagan tayo iti madama may patpatakder nga eskwilaan tayo. Tati pa'y matnalpas. When? Barang makapanunot tayo itinapimpinta sa nagan ti pagadalan.
Naubon ko amin ay. Nay, abalayan. Apay nga iniwam iti na impe sa amo inubon ta karnet alingaw. Gaputasan tayo mo na basta masida amin. Isa pindangan tayo anay ti daduma. Isa na impes ti pan nakaiwan na. Kan naubon. Tapno sana madadaan. Kahit tingarod tinuptupok mo nga ulaw kas kada kukaw da balayan. Dahil jahit kasi nantayaw ang may dulain. Tapnusan may tamabulaw. Isaw ti pamuspusan. Tapnusan na madadaan ti na ano pan limigil. Ala, nasaya at unay nung mapreserba tayo ti pinartiyo nga alingo abalayan. Ang sa dinon tayan ni Miguel. Unag pa siya. Awan mutan iti ayan na itay ngagbalbalsig iti kayaw. Nagtunungan na nga ta. Di man na nagpakada-kada ta. Adalas siguro na pananabiit. Ay! Anya tayo tsaya na kanal buong abalayan. At ang samot ng pinaltugan da. Dito'y kalaga palayan. Inaktitaan. Ay, mabuti nga't nagmay-may sa abalayan. Di na kumapanawan. Saan kamot ngagmay-may sa? At damat kaduam. Sino kumatikaduak? Ti apo ko tamat maturog itindayaw. Bantayan. Saan ako nasurutan? Kita agluan niya na di apo tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kakaditi nagpaputok itay. Nay, ang luluwa ka man ay. Wen, siya, ti nagpaputok tata. Impapas ko ti jak mas bahalan asanang iti barokong ko. Basol ni Mayor Placido ti panakatay ti asawa. Nuwad daman basol ti mayaw. Tilang panang papanaw na kadatayo ide. Awan direkta abasol na iti panakatay ni Amira. Adda. Anya kumanga iti direkta abasol na. Ay, kuwa. Saan gayam ang masapul nga ibagang? Mama, kumusta ti panang pasyaryo iti maipatpatakder ni eskwelahan tayo? Danda ni Malpasan iha. Ket pay saruno adagos ni papam ti mangipatakder iti apartment ken restaurant apanganan to dagiti mayat nga agadal iti eskwelahan tayo. Mayat dagiti napanunot ni Papa apamastrekan tayo manan iti kwarta, Mama. Waniha, talaga amasirib ni papam no may panggap iti negosyo. Sapay la kuma, tanatal na itan ti panunot na. Tawanan dagiti bilpilang na akontrabida una iti biyag na. Sa dino nga taitan tinapananda Miguel. Napandan siguro nagnay di adayo lugar, Mama. Di saan kanton ang mga anak iti bunyag? Tadi mo matamon ti ayan da iha. Awan ti mabalin. Hello! Apa yan di kasulubad no asino ka man? Di nakpagang ang awan. Di mo ka di amo asyak si Mayor? Ni papang mo iha. Bag. Ada kasarsarita na iti cellphone. Sino nga taday diyang yung mawag kan kwa na? Pato apangkis. Ba! Ay, honey! Ha! Apa nga imbarsak mo matenta cellphone mo? Masurunak iti umawag. Tapay, Papa. Anya din bagana. Awan puro simbagana ta di matagdagari. Pagang agawan nagsanguray no may saka Mayor ti loko. Mala, isardeng mo ti agpungtot. Ano mahay blood ka, honey? Adaman kit damagan kada kayo, Papa. Parang numayaw awan niyo ti pungtot tiyo iti imamag. Anya ti damagam. Naku na ni Mama, adandanin malpas di maipatpatakdar nga eskwelahan tayo. Nakapanunot kayo ka din? No anyan to, ti panagan niyo, Papa? Saan bay? Agbambanunot akpay lang. Agripina. Awan pa'y matinapanunot ko. Anya nga tagagpay so dinapintas nga ipanagan to iti pagadalan tayo. Ganawan ti may singasing yo. Siyaglat na nga ron ti mang panagan. Ano di kayat mo amay panagan, ha? Dilatanagan mo ti panagan tayo, Agripina.
Anya? Mayat samat na tinagan yung agpaiso ti panagan tayo, mama. Agripina Elementary School. Saan ka diyan napinta sa denggeni, ha? Mayat, papa. Aproba kiti day taanagan to, iti skulan tayo. Adan to kumamat nga rudnagan, ti may patakder nga apartment tayo. Ah, Oh, dinagan to matan ni papa. Placido's apartment. apa to Apanggis? Mayat, honey. Ah, Ket, gaputan ta dagiti do may pasdek. Ket, nagantumatan ni Chloe ti may patakdera restaurant. ha? Yan? Nagan ko? Uhan iha. Awagan tayon tumat iti Chloe's Restaurant. Karong bata ka, mabalin kon ti mapan. Apalayan. Papanam ta imbarikas mo matabo ng mau kan adapay igpil mo asakaw. Agsubli ak iti San Simon a lugar tayaw. Anya? Ay, anya tirantaam iti pimanawan tayo alugar balayan. Inagmangala iti kanin tayaw. Adapay nga ron maalam, idinto ta pinuuran damat dagiti balay tayaw. Inakaagkali iti mulak akamutay. Dumapaya mabalin na pangisagpawan iti si datayo akarnay. Apay ngagsangit kamot na balayan. Gaputa, ay ayag unay itati ka sa saan tayo abalayan. Awan na nga rudan balay tayo. Awan pa iluto tayo amaga sa kanin tayo. Sana bala? Dumot tinaluto akarnay. Wan, agpaiso nga ti si datayo. Tanakaanop iti alingon ni Miguel. Ngam, awan mat pangipanganan tayo ngayon na po. Isungarod ngagsubli ak iti lugar tayaw. Tapno inak mangala. Darasik ti magna. Tapno makadalo na kadagos iti papanak. Ano na di kasla? Kung manarasakas iti likudak na magnaak. Kasla damang sorsor kanyak. Magnaak lata. Tatang, Miguel! umaayak mo titipapanan nyo. Kung naktupay kat nga damang sorsor kanyak. Saklatan nagsubli iti San Simon Baraok. Kaduan kayo, tatang. Ang mga nada makakita kada kayo at tao ni Mayor. Kat pagaramidan na kayo iti dakas. Sandak mo't nga taadang ran. Taamo na mo't alakaya ka. Nasaysayat mo't laang no kumuyagak kada kayo, tatang. Tapno kaduadak to ang magbagkat. Karagiti alaan tayo nga basto tayo. Kasanaw no birukin na kanya balayan. Bayan nyo lata no birukin na ka, tatang. Sana makadayo iti nagpaingan tayo. Tadda ti apo ko yung ngaywan na. Sa bagay. Ngalahin ta nga rodan. Tapno makasublita mo't la adagaws. Gusto na po. Sumadan ka nga sa angay. Ay, ay, nadada na kitin tinagrunga ap. Ay, naluko kanton sa amat ay apok. Ay, Miguel! Miguel, umay ka man! Awan mata ni pagtugtugawan. Tino mataman ang tinagturturangan na. Ay, naapok. Dudua atamanan. Sumardeng ka kuman kasangit-asangit. Agripina. Anya tikit kita may kalendaryo. Honey, dandanin ti petsa 28 iti daytoy abulan. Awan ka diti nakalalagip ka iti dayta petsa? Pato Apanggis. Awan malagip ko. Wan. Gita ka man langan. Aguray ka. Apa yung gawid mo titakyag ko? Kunakto pa yan nalipata mo. Gapula ta bumakit na taon, iso ang nalipata mo tinaglabas. Hanggang di sasawam. Yak mawatan di magbaga Agripina. Simperkwensa. Na, Talaga nalipata mo. Nagmahumausan ti panagayat mo kanyak, Placido. Pato Apanggis.
Petsa 28 iti daytoy abulan ti panangaklon ko iti ayat mo. Ket ti sumaruno atawan iti agpada abulan ken petsa. Isumat ti panangikasar mo kanya. Awan gaya man niya. Manungarod atawan itan nga agdenden nata akas agasawa. Alaman no mo? Di nakmalpaspasong bata na kasta. Diya ka mo naman natawan nga dindin nata nga kasawa. Naku ni mo disipyo. Aguray ka. Ibatam ni takyan ko. Di nakikakawin ang gripina. Saan ka palubusan arumwar? Aging gaajak may palagipkan ka silver anniversary tanton. No petsa 28. Kasta ka ni. Uhan! Kat kayat ko apabaruan tamat dagiti karing karita. Kaya't mo asawan, doble ang tatang kalaysa. Wan! Tapno mas strict mo manan ti simbaan. Kayat ko anabongbonggan to ti panang pabaruta iti karing karita nga agasawa. Kaputa silver anniversary tanton. Anya. Tatang, nakadado ti bagas to'y kamuti ngay mulayo. Adon ti nakali tayo. Mabalin tayo tagsubli iti nagapuan tayo. Wan barak. Intaro na ita mga no da makakita ka data dito kat mapandagi pulong ka ni Mayor. Ni, tatang, ni kaig mi. Isuday tao masidag. Adaw ko na ano. Alam, urayan ta kumustaan taman nagiti kakadwata. Anya din bagay tay kin ni Papa, Mama? Ti umadani na silver anniversary ni ha. Anya? Ay, wen gaya man niya. Dandanig gaya man ti wedding anniversary o kin ni Papa. Wan, ngam nalipatan nan. Kakasano, kat saan kayo mat ngamin ang nagsilselebrar iti napalabas adwa atawan, Mama? Wan, ngam di na kumamat lip-lipatan ti maysa a kapapatgan a petsa kada kami ha. Bakit anya nga ti plano yo iti umadaning nga anibersaryo yo, Mama? Kaputa silver anniversary ni. Kayat ko abongga ti selebrasyon iha. Anya? Kayat ko apabaruan mi kani papam dagiti karing-karimi nga agasawa. Tapno mastrek ni papam ti simbaan. Mayat, Mama. Napintas day ta plano yo. Suportaran kayo iti day ta. Napanan nga tad ni Miguel. Apay nga aging gaita kat dimit lang sublain. Nanang! Da Miguel kini abalayan. Isuna na gitan sumungad ang nakabakla iti sinakaw. Ay, Waray siyak, tatang. Napalalo ti katang ko. simurot ka kini abalayan. Kuwan nanang. Jak nagpakadan kada kayo iti panang surot ko kini tatang. Ang mga nudidak palubusan. Talaga adi ka palubusan no nagpakada ka kumakanya. Mabuti nga gagmay-may sa ditoy. Saan ka nga may sa tandabot ti apo ko ta abalayan? Wen, nga maladaga payla nga balayan. Ang mala, saanan aday tatitupi ko tayo. Anya ay dagiti insang-sang putyo abalayan. Iti nakasakaw nga baklay ka. Kamutay ti nagyan na abalayan. Dahil timot binaklay ko. Bagas nanang. Anya, binaklay mo dagita manipo di jay San Simon? Kinabaalan nyo adua? Asidig lang tinang baklayan mi nanang. Tayin sakay mi dagito itinwang ni tatang. Inalamin dito'y bantay dagiti dingon mi. Asano anak ukod yaw, idinto tadaaw yaw. Intulnog na kami ni Igmay abalayan. Nakita na kami kan Miguel. Anya, ay kahit ayan ng arudan ni Igmay. Laparan nakanupay papanan na sa balay. Amo na ka din, anabalo ka, Miguel. Saan nanang? Di mi imbaga. Nangalaan yung aruday tabagas. Inter ni Igmay abalayan. Nalaing kayo na pumaltog, senyorita. Talagang asintado kayo matan, akas laki ni Papangyo.
Wan barog. Kat awan timang rabrabak kanyak amang kalaban. Ta sigurado apal tugang. Senyorita, ti panagikot iti paltog kat masapula kalmado la. Taad adda am isagmak ka. Nukasla, ipalastog mo ti kabalam. Dinak man sir mo na nakastabonog. Politician ni Papangyo, senyorita. No adda madisgrasya mo gapoy ti paltog. Sigurado asaan lang asika ti babalawanda. No dikat pati ni Papang mo. Wanan, brog. Husto daytan. Ama munak, isasan kang agin lalaing. Syakit din, ti sermonam. Nasayata na sa pakamatlaang nga si Mang Pat Placido. Abay, inururay mo ka diti sangpat ko ang Agripina. Wen, tada na patag unay a pagsaritaan ta. Anya man ang di magsaritaan ta. Di may papan iti naibagakken ka apa nagselebrar tanto iti silver anniversary ta. Naira na nga danto meeting mi amayores iti daytangal daw. Iso ngayon ton maminsan lang natawan, di pa nagsilibrar ta. Anya, sinvergwensa. Tanam na maam ka di asibibiyag tantupay aduan tun sumaruno atawan. Na, tabay ko maasam, itintutawan mo't sa gitadwa, nasalon lang na mo't Agripina. Saan tayo nga igam ti biyag tayo? Di tayo mo, no anya ti mapasamak inton bigat, wano inton sumaruno a bigat. Ha, Anyan tulakit din iti sumaruno atawan nga ibagbagam. basta jak masango, iti daytangal daw, adang to meeting mi. Tanapat patid ka dito ibagbagam a meeting yo ama mayores. Ngam ti panang pabaruta kadagiting karing-karita nga agasawa. Ah, Uno. Ada ka di sa bali nga ay ayatem. Ha? Isu adi mo kayat asilibraran ta ti silver anniversary ta, Placido? Naibitin kon lagi tilata pagpraktis sa maapumaltog Miguel. Sirigibon ti kayat mapuntiryaan. Paltog amaw. Wen tatang, Anya kadagiti nakabitin ti una apaltugan. jay akin tenga tatang. Kampay di. Kat ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti abay na alata. Dagiti mo't asungot agorjana. Sige, tiraam nga runa. Wen tatang, dagiti nakabasol kanya. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag nga oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya kadagiti nakabitin ti una apaltugan. Jay akin tenga tatang. Kampay di. Ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti abay na. Isumot dagiti asungot agwarjana. Sige, tiraam nga runa. Wen tatang. Isuda dagiti nakabasol kanya. Oh! Ha? Napuntam. Kastanto ti aramidek kini Mayor Placido tatang. Apay akas lanalo sa man ti rupa nyo. Gaputa marurudak unay kan ni papamiha. Ha? Anya ko matikarorodyo kan kwa na? No kaano pa'y adandanin ti silver anniversary yo. Isumot ti pa nagpaspasugnod yo. Gaputa saan akayat ni papam arambakan mi ti silver anniversary mi iha. Anya? Iti anya rason, mama? Gaputa danto ka no meeting da ama mayores iti kaldawan ti anniversary mi. Tanapat patag ka di pa'y laang day ta meeting ta ngam ti anniversary yo, mama? Day tangaro ti paglukluk sawak ita ka ni papam. Takas lalim mami isan ti panagayat na kanyak. Ay, hala. Bayan nyo, tasyak to ti makisarita kin ni papa.
Kaya't ko kumaadublian mi ti agkasari ha. Tapno mapabarumi dagiti karing-karimi. Alang, di kay danag. Siyak ti makaamo amang ibagay ti daytaken ni Papa. Burog, saan tapay nga gawin di jabalay? Sa dinong arot, ti papanan tayo, Mayor. Bueno, inkay kadimanan kitaan, ti may patpatakdar ng eskwelahan nyo. Saan? Pasyaran ta, titaltalunan ni Deda Miguel kan Matias. Anya, makalagip kay manan amapan magpasyar, Mayor. E dinto ta sumagmamanaw nga aldaw tinapalawas. Sipod pimanaw da Miguel kan Lakay Matias. Kaya't ko makita dagiti na panawan da amula da. Ay, uwan gaya. Anya ti plano yung kadagiti na panawan da amula da, Mayor. Siyempre, da tayo ti agapit, nuat na mabalinan ama apit, burog. Di yung ka di mapanunot nga iyawat iti sa bali. Dagiti taltalunan da, Mayor. Saaden, jak kayaten nga iyawat iti sabali. Ay, asinon tong arodan timang talon, Mayor. Ado ti mabalin ko at ang danan. Iso nga awan parikot iti dayta. Kitaam ti anak mo na makaayon at dandim magsinan na. Mayat ano kasta nanang? Upaam tapno amom ti kadagsin na. Saanin nanang? Dakay tulatan ti mga ubakin ko ana. Anya? Ay, unay kan. Di mo man nakailiw nga ubaan ti anak mo. Saan ko nga anak dayta? Anya ti inta na mitim mo. Ha? Kuan? Awan nanang. Kaslada nang ngagkuitay ng jak na awatan. O sige nanang. Panawan kay pa dito eh. Tarugyan min ngay patakder kinitatang di kalapaw apagyanan tayo. Aguray ka at apay damagag barawk. Ha? Anya rita, nanang? Siya kon ti mga aywan iti anak mo. Sipod na tay ni Amira. Jak pa'y nadamag no anya ti kayat mo anagan na. Uwan gayam. Jak pa'y may baga kada kayo no anya tinagtulagan mi idi kini Amira anagan na, nanang. Anya tinagtulagan nyo iti nga ipanagan iti apukok. Anghelo. Patwa pang kits. Sino tinagalay ti bagas ti kabuti kan daddo mapayamula ni Matias? Amangan no dagiti matlang katalunan nyo, Mayor. Saan nga mabalin nga apitan ti sabali tinapanawan na Matias kan Miguel? Siyang tirumbang nga agapit burog. Di tayo mo't nakita no asino ti may nang kali ti kamuti kanda dumapay. Isabay anyon, Mayor. Masapol ama amuanta no asino tinatured ang nagtakaw burog. Agdamag na. Ni kainggo dayay. Mangipapaarap itinong na, Mayor. Sige. Asit gam kat pagdamagam. Bareng nakita na tinagkali. Nakalim ka din, dagiti pa kay patakdaran dagiti adige, barok. Uwan tatang. Miguel, Ha? kitam dagiti sumungan. Ni. Dagiti mo't kakadwa tayo manalo tatang. Anya nga tirantada dito eh. Aywan. Naibagay di kanyak ni Igmay, nga umay datatulungan ngagpatakdar iti kalapa. Saan kayo mga amang ano at damatama nyo? Di nakatipaan burog, tamang ano si katipal tungak. Makapungtutak unay itimbaganin ko. Kada Matias kan Miguel tinagkalir. Burog. Danagasog. Mayor, nainggo tinagasog. Aso dayay, naudatanan. Anya. Natamaan nyo, Mayor. Patwa pangkis. Sana mabalik na patay. Asayatan taburog. Apay nga ta. Di matla sumangpatan da burog kan Placido.
Napanandangatan. Oh, Oh, mama. Apay adi kay makatal na. Iti kay pailapag-napag na. kaputa, akaba ti barukong ko. Gapo iti kaawan pa'y napapam ka ni Borog, iha. Ay na, mama. Kas kaila din aruan. Politiko ni papa. Kat sumangpat dan tulat na, iti driver bodyguard na. No sa di naman, dinagturturungan da. Mayor, kung ti doktor aklitical ti kasasaad ninggo. Alya! Pato apangkis! Numatay kat sigurado. Adakkel ti panang babalaw kada tayo ti aking pamilya, Mayor. Pues, tapno saan na madaldal tinagan ko burog. Sikat yag pamarang anak kapaltog kinwala. Anya. Ay, jakayat, Mayor. Jakayat ti mabalod. Anyagat ti danag mon. Mayor ti among burog. Siyak ti makamuking ka. Agpabalod kalatan ti liwin da kadag iti polis. Tapno may pakita akaslasan ko ngan anaken ti madi nga aramid mo. Nalawag. Cellphone ko, agri-ring. Barang no ni papadaytan, mama. Isungag pa iso, iha. Hello, Placido. Sa dino ti ayan yu ka ni Borog? At na kami dito ospital ang Gripina. Anya, apay nga da kayo dito ospital. Uno, nadisgrasya kayo ka di? Saan kami na disgrasya? Ngamkit ni at napaltugan ni Borog kamanalon. Anya? Tapay! Danton balay ng ilaw-lawag ko tinapasamak. Ayan nga rodan ni Borog. Kadwag dito ospital. Kadwag kami matlang ng ospital itinapaltukan na. Amo ka din dagiti pulis, tinapasamak. Wen, tata nang iyawag itinapasamak. Imawag ka, tapno di kay madandanagan. Sige, kasta pa yung Gripina. Bye. O sige, Placido. Urayan kayo ditoy. Malmalpasang di kalapayo, Matias! Agyaman na unay kada kayo kakadwa. Iti panang badang yu kada kamay kan Miguel. Eh, sanda kayo alinaksay na kadwa ang Matias! Tatang, pagsardingin nyo pa lang, idatag merienda tayo pa. Anya tilinuto ni abalayan amiryen tayaw. Linang tasa ba? Kan kamuti, tatang. Sa napan ko inuli, jay dua kapunan nyo. Kat inalak na giti mabali na makalog. Isuti pa naka-soft drinks tayo. Ay, naimas tinalong tinyaw. Titubog na, ti kayat ko asawain. Kakadwa, isarding tayo pa tiyag trabaho, ta agmerienda tayaw. Burog, agsaganakan. Sigurado nga umayitan dagiti pulis sa manggamagkang ka. Anya, Mayor. Talaga ka di nga ipabalod ak nga awan basol ko. Natayan ninggo. Ngamtang iwat mo. Kunak asik ka timanghamin itinapasamak kininggo. Imawag kanyak ni Hepe. Umayan dagiti tao na kat aristaran da ka. Anya. Di ka madalagan. Siya tumit lang ti mangipamuspusam iti irurar mo iti pagbaludan. Agyaman kami, iti merienda, Matias, magay. Galing. Da kami tirumbang agyaman. Time may da kami tinulungan kinitatang kakadwa. Ito ba tayo, ti palayaw? Ay, way, agatip tayaw. Ay, at danton pagturugan mi abalay me intun rabi ay. Wala, Matias. Di mi mas baalan tiragsak mi. Iti kadayo ita kada kami kakadwa. Da kayo tinang papigsamanan kada kami. Papa, anya talaga tinapasamak. Kasana napaltugan ni Borog ni Kaing ko akatalunan tayo. Ko. Magaramid aklatan iti palsong istorya. Oh, apay adi kay makasungbat, Papa. Bakasoy nay. Ipaparabi dininggo tinwag na. Iti abay iti kanaway. Madabot ni Borog iti asideg na. Tadabilit asursurutin na apaldugan. Anya? Anya nga
tinapasamak? Nagdisutibilit iti bukot tinuang. Kati sumet a pinaltukan ni Burog ang yapay. Ningko tinapaltukan. Anya? Kasta tinapasamak? Wan. Kata kunak ni Burog. Kaputan na tayo ningko kat masapula sumuko asita talukod ka nagiti pulis. Dagdag iti pulis pa ba? Umay dalagit din kamagan ni Burog. Nalpasan di ba kayo, Matyas? Wen, katagyaman kami kada kayo kakadwa. No di da kam tinulungan. Ang mga no di me pa'y kumana ikali amin ita ti adigit ito'y balay mi. Ti Diyos ko malatan ti mang supapak iti ayat yo kada kami kakadwa. Ay, may sa tayo, Matyos! Wala. Uray adna kami dito sa bali ang lugar. Kadwa da kami latamit amang tunton iti karbengan tayaw, iti daga asuksukayon tayaw. Tatang, saan tayo na makipagtarawid-wid iti daga ni Mayor Placido? Tainikat na tayo na akatalunan na. Ayun kaya man niya. Uray pa no inikat na ta nakatalunan na. Tumulong talata mangilaban iti karbengan tayo aming. Ni, tasilpon mo, Pidong. Agri-ring. Sungbatam tamangan no emergency. Sipod nakapanaw dagiti kakadwa tayo. Di ka pa'y nagtal na. Pag nakaapag nakasla maburburiburan. Apay aya. Gapo tayong mawag itay ni Kulasa. Nga asawa ni Pidong Nanang. Katimpadamag na. Anatay ninggo. Anya? Ay, anya, inbatay na ka na. Napaltugan ka no, Nanang. Ha? Sino tinang paltugkan ko na? Saan nga imbaga ni Kulasa? Iso ang nagdardaras dagiti kakadwa tayo ang nagsublin ijay San Simon. Naita ti Jack maputob a panunutan Miguel. Kapaya pinaltugan da ni Inggaw kat nakasingsing pa. Oray siyak tatang. Sino nga tatin ang paltugkan ko na? Adda nga ta nalimod a kariririning ko. Nakataltal na nakaulimak na Inggaw. Taltalon kan balay lang ti papapanan na. Apay a pinatay da. Adda nga ta basol na tatang. Ngam, kasanulangan ti kadagsen ti nagbasulan na. Taapay a pinatay dapay. Tinasayaat. Mintan tumat kitaan ti bangkay na. Napambarantan ti agdamag. Apay a pinatay da. Irwardam dito'y didak ibalot para waranda. Sinvergwensa. Dahit at maganganab mo, Burog. Ikarom tinagbasulam iti pagbaludan. Ay, namulil ako ma. Doon niya Agripina. At asawa yung tinakapatay kiniin ko. Oh, apay amulmulagatan naklatan, Burog. Mama, agawid tayon. Sumarom kartayan tulangan ito maminsan. Ay, senyorita. Pagibagamtuman kini papangyo nga umaynak magpasyaran dito'y pagbaludan. Juan Barog, namnamamoy danon ko dahi tabilin mo kini papa. Ay, agyamanak senyorita. Mama, humay kan. Agawid tayon. Kumusta kan, Burog? Ay, agyamanak. Ay, may dakmat lang pinasyar dito'y pagbaludan, Mayor. Da kayo kumati adda dito'y saan asyak. Takliwat mo. Di nakisarsarak, burong tapaltugan ka. Ay, ti amok, nujak mapadasan ti umay dito'y pagbaludan, Mayor. Ay, ti amok, kat makarawarak matladagos. Pasensya kan. Medyo may bayagbas si tirurar mo. Dagijay tumad nga minagkamang di media. Nakatutog na di kasom Burog. Ay, Mayor, kung ti asawak itay mawag, nagurigor kanumat ti buridag mi. Ay, kat siya kanulang ti awagan na. Iso nga ikarigatan nyo kumamakarwara kun. Itamat lang nga aldaw, Mayor. Sige. Kitag, Burog.
Di ko mayalang-alang ti irerwar ko dito'y pagbaludan, Mayor. Ha? Tamangan no, parigatan dakdag iti pulis. Kat mapilitan na ka mangipodno. Da kayo, tipodno anak kapatay kini Ingo. Itlog di ba ito abangkis? No'y naramid mo na itakad ad-adda asaan kamot ka na makarwar. As si bibiyag di pagbaludan burok. Anya. Papapatay ka. Iso adi ka lang bintotan. Ay, Mayor. Kaslak na plang itimbakam. Ang mga noiraman ko pa iti pamilyam apapatayan no si katimang dadal itinagan ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Gaputa, dan balay tayo. Limu ka iti panagangas ka, iti kaanda tayo ditoy. Oray siya, tatang. No pa'y, jaklata maiwaksi, tilagip ko iti asawak. Oras siya. Kanayon na ta malaglagip ko ti anak ko. Makarik na itilindaan. Ala, pilitan ta ti rumkwas iti nakaigalutan ta alim daw, baraw. No kaanon to makarok atak iti sa amarikiriknak. Katyak may baga, tatang. Tay ayatek unay day di Amira nga anak yun. Awanay jay anak ko. Uray ka sa no aliday kan sa itati matrik na tayaw. San tayaw na mapasuble ti biyag na. Wen, tatang. Ti anak mo. Nakariingan itindayon na katagsagit ay. Anahin ka kita ay. Itimplami ti gatas na. Mga numabisin man ay. Ni, ayan ka din ni Nanang, ang mga ayawan kinkwana. Nakitak itay ngay mulaw nga daigam na abat siya. Siguro, napan naglabay ti waeg, isungin kakitaan. Ay unkayam, anya itayang tinagan ti apukaw. Anghelo, tatang. Isutim panagan mi, itiray di Amira. Panatorne, kaya't ko ang mapiyansanan ni Borog iti kabita na panawan. Diyak kaya't ngagbayag pa iti pagbaludan. Sige. Bye. Sino di kinasarita yo, Papa? Ti abogado tayo. Imbaga kan kuha na dinan pagbayagan apiyansaan ni Borog. Papa, no irwaryo adagos ni Burog iti pagbaludan, amangan na ibagan tumanan dagiti kritikuyo, nga us-usarin nyo ti impluensyayo, akas mayor. Makamuditan. Tinapatag at makarwaran ni Borog. Wanang, di da pa'y naitabon ti bangkay, tinapapatay na. Iso nga urain ton malpas ko man ti tabon, ti pan nakapiyansa na. Ano yan? Ang mabayag pa may masayag di bangkay ningko. Ti anusan ni Burog ti siyam ngal daw ken rabi, apanagyan na iti pagbaludan. Marigatan kanungarodan iti pagbaludan. Anusan na Papa? Nakabasol, katrumbang lang agikaro. Di pa'y lapian-piyansaan, Papa? Tama nga na'y bagada nga kanunungan nyo, ti madian na aramid ni Borog. Sumardin kan ngagsangit. Itay pa nga subsubok ti mamanor mo. Di ka matla sumardin nga gruam. Gay, untang sabat yung kaanak mo. Sana na. Sana mabali naman law da kaslada yung tarik nakitiray timaling. Nana, munto'y manlangan, kasi akong timang amang pasusukin ko na. Wala na. Ato yun. Ubahan yung arudan. Husto na na po. Sumarteng kan. Nay, abdede kan. Sakan kan nagsangit. Lab na ka ni Lola.
Nagsardengan, nagsangit. Makita, Miguel. Nagsardangan, nagsangay. Ay, ayawam ngamin Di mo nga ungungtaan. Mama, kasarita yung tuman ni Papa. Tapa, iha. Kahit nangirwar ni Borog iti pagbaludan. Nga oray na saan pa yanay pumpun, tinapapatay na. Anya. No makarwara dagos ni Borog iti pagbaludan. Sigurado nga dada nga agribel tirik na dagiti inulila ni Mang Ingo. Lakit di iha. Amang ano'y bagada pa'y kanunungan ni Papam ni Burog. Taisot driver bodyguard na. Madadahan lakit iti reputasyon na kadagiti tattao no kaskasan no mama. Iso akasarita yung tuman ni Papa. Miguel, saan tayo amapan makilamay ka ni Ingaw? Wen tatang, ngam, anya ka di ti kasayatan ngay papantayo. Rabi, wano aldaw. May mayat sa tirabi eh. Wanang mabuteng kanumot ni nanang no panawan ta iti rabi. Anya nga raw ti kasayaatan ni Papanta. Uray no mapantan tulatan no malam tatang. Wala nga raw. Tauray medyo masipitan tantan nga gaway. Wen tatang, kin pambaran tayo tumaten ngagburas iti bunga dagiti natang tayo. Si kanto lang nga raw dahil ti mangibaga kanya balayan. Mapanta makilamay baraw. Wen tatang, Lasido, di mo pala iruruar ni Burog iti pagbaludan. Madadahal tinagan mo. Mangipakita akan kanunungam unay dayjay a driver mo. No, Wendangem sa namakananos ni Burog iti pagbaludan. ay amlat na. Awan ti mabalin na no saan mo nga irwar. Wala, panunutik pa yan ay bag. Laglagi pa mhani. Dagiti tattao tinaggapuan tinay kawas ken kaabilag ken turay. Kat isuda matlaang ti mangikat ken ka iti dayta. No madismayada ka dagiti aramid mo. Anya? Inkay makilamay kiniinggaw? wen nanang, nakababay mo't karagiti kamang ti pamilya na. No di kam lamapan tumanaw iti bangkay na. Wen kasano no ada makakita kada kayo apasurot ni Mayor Placido. Kat agipulong da iti amo da. Saan kami amabutang nanang? Imbaga idi ni Mayor, adi yun padasan ti pumaddag iti sakop ti dagana. Nanang, kadwami tinapapatay. Kat kayat mimot ang makita. Ala, agan anad kayo nga ron, no di kay maigaway. O nanang, kan pambaran min tumuten ngagburas karagiti mula mi anatan. Saan ka ito kumana, mapan kadag iti taltalon nyo? Tamangan no adda makakita kada kayo apasurot ni Mayor. Adda pa lang karbengan mi karagiti mula mi kinitatan. Nga uray inikat na kami ni Mayor, akatalunan na, nanang. Una ang amuyon ti kinauyong ni Mayor. O wala. Kitan min tulatan, nanang. No addan tuwayami. Income to pasyaran lagi ti mula mi. Ngum na awan tun ti oras mi. Oray saan kam tun amapan. Ay, duduata manen ang hilo apok. Di ka kumagsangsangit ha. Ay na, nagkatawa ti apok. Kastaman ti kunak. Nasaysaya at nga agkatawa ka ngam ti agsangit ka apok. Ay na, ay ikagumaam ti dumakalwag. Ta si kanto ti agbalin nga Anghel May. Tatang, adunot lagi tinadanon tayo kakadwa tayo aman nalon nga may makilamay kiningo. Why? Gamjak makita kadakwada ni Igme, abis friend ni Ingaw. Saan siguro nga may, tatang? Mabalay.
Damagak man kadakwada. Kakabsat. Umay kadimot laang ni Igmay, akabadungalan ni Inggaw. Sa rinaw, tinapanan ni ka Igmay. Di niya mau, Miguel. Bareng mauray tabaraw. Dahil suntuman ti kasarita, bareng no amuna tinang patay ka ni Inggaw. Tatang, saan lang ani kaigmi ti mabalintay o apagdamagan? Mabalintay pa iti agsaludsod karagiti tattao nga da ita ditoy. Sa bagay. Kakadwa, amuyo ka din no sino tinang paltaw ka ni Inggaw? Wait, amo may Matias. Asinaw, Ay, driver ni Mayor. aniya. Ayop ka! Si Kagayam ti nakapatay kiningo! Malungsot kan di ti pagbalunan buraw. Iso ti amoyo lakay Matias. Nyamsan tama pasamak deta. Tamayor ti amok. Nadaras lang amairwarnak ditoy no kayat na. Nalastog ka pa ilan? Idinto taadda ka lang arudan iti pagbaludan. Ay, sandak nga ipadpada kadag iti daduma abalod. Naglakakay kada nagbakbakat dan iti unag ti karsel. Sa baliak mat Miguel. Ma-impluensya ti amok. Isaw ang nagturid kalataan ng paltaw ka ni Inggaw, kasta ka dek. Ay, aksidente lang. Ti pan nakapaltog ko ko anala kay Matias. Ti bilit ang nagbatay iti bukot tinuang na kumati. Paltugak. Ngam, apag isumat ang nagsakay. Limon iliklek ti bagay. Inrantam lakit ti apinaltugan ni Inggaw. Tapay ko mabasta paltugak la kay Matias. Itinto tawan mat atraso na kanya ka. Siguro, simro ti panaggagatol ti imam mapumaltog. Iso ana paltugam ninggo. Ay, adda kada kayon. No di kay mamati kadag iti bagbagar. Ibagamin to iti asawa kun karag iti anak ninggo. Asaan da apar ariglo ti kaso ninggo. Iti kasta, mabulok ka dito'y pagbaludan. Anya. Di kay kumamakibiyang iti kaso. Ay, di kay kumasugsugan ti pamilya tinatay. Tapno papabalod daklaang iti mabayag. Mama! Iha, anya ti damag. Tapay akas taunay ti daras mo ngay masitag. Ada nang yawag kanya kagayam ko. Imay kano ni Miguel kan nila kay Matias dito San Simon. Anya? Sa dino abalay ti simbang bayan da. Idinto ta na uram matan dagiti babalay da. Iti balay kano da kaingguan na patay ni Borog. Napanda na kilamay. Simberkwensa. Masapul amaamuan da ito'y ni Papam Iha. Tamangi baon iti tao na iti balay da inggo. Awan da kano ni Jai. Sa dino nga rudan ti ayanda. Iti nangag kano dagiti gagayam ko. Kat nagpakada da iti asawa ni kainggo. Kat mapanda kano kasaritan ni Borog iti pagbaludan, mama. Simberkwensa. Talaga akuriro dagi jay adwa. Iyawag ko kan ni Papam. Tamangi baon iti mapan mangbugtak kada Miguel kan Matias. Tatang, iti panagkunayo. Husto nga ta dagiti amin nga inistorya ni Borog kada tayo. May papan iti panakapapatay ni Kaingo. Tiyaan mo ba raw? Nagulot ti istoryana. Saan pa nga susurot kita iti daldumang ay bagbagana. Wen nga ro tatang. Isu akas lag dua-dua kadagiti inis istoryana kada tayo. Ngam no saan nga isutipod no ang nakapatay ka ni Inggaw. Kaya't nakidain ti mapalaw. Wen nga ro tatang. Uray sino? Di na kayat ti maibalod. Anyan tulakit din no agpaibalod ka nga awan mo't basol mo. Dahil ta ti pakapaneknekan. Anday di aburaw ti talaga ang nakapatay ka ni Inggaw. Ni, aron ti na istoryata, tatang. Amang numalabsan ta ti kanatungan ta. Madayo pa eh. Darasen takit di ti magnaa. Tamarang ado ti maburas ta anatag. Imbagla ayawid ta iti baraw at taeng tayaw.
Anya, at Dada Miguel kan Matias dito San Simon Agripina. Wan, napanda ka no nakilamay ka ni Ingo. Himbaga kitin ka nagwada, adyak kayaten abumadik dalitoy. Ngam natangken di ulo na. No kayat mo makita kan makasarita idahani. Nagturong da ka no itinakay baludan ni Burog. Anya, sinarungkaran dabay ni Borog. Wan, kat amangan no tila ibang pagadan ka ni Burog. Ha? Iso amang ibaon ka kumay ti taom, amapan mangbugtak ka dakwada. Siya kon amis mo ti baban. Kasaritak manidangag katugangan. Napan ka nun ti asawa kaya pagbaludan. Na maabutan na pa'y nga tada Matias ken Miguel. Mama? Oo, apay iha. Anya ti ibagham? Nangag ko mo, ti radyo tinagan ni Kaigme. Apay ni kaigmi iha. Napan ni ti radyo. Takayat na kano nga iklaro, no asino at talaga tinakapapatay kini Kaingo akatalunan tayo. Apay, adda ka di sa bali at tao anay raman iha? Adda, mama. Kat maglahat kay lakit di, no asino. Asino? Ni Papa. Ni Papa ti bagbaga ni Kaigme ang nakapapatay kini Kaingo, mama. Anya? Sinvergwensa! Kasan mo kuma? Identuan ni Borog ti simuko kadagiti pulis. Day tangarod ti tsak mawatan. Iso kasarita yun to ni Papa Inton sumangpad. No anya talaga tinapasama kidi. May samat na ijay nga igmi ako mun kontra ka ni Papam iha. Kat mabalin, padpadaksan na lang ni Papam. Tapno madadaal tinapinta sa reputasyon ni Papam. Ala, maamuan tayon to ti kinapod no. Inton sumangpad ni Papa. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Abutak la ko madagiti nga katugangan tay sudat pinaibalod ko. Naturad latta dagi jay ngagkatugangan, Mayor. Anya timbagbagatakin ka? Nadlaw ko akasla da panagdoado-ada. Asyak tinakapaltog kiniing ko, Mayor. Andrea, di na ka dinaibagaking kano sa dino tinakaipadpadan dagiti nga katugangan. Ay, son, Mayor. Mangangayak iti meeting. Ay, asino timitingin niyo, Mayor. Dagiti katalunak, ibaga kano may sarong tupay dagiti nga katugangan. Saan daidan napaspasang bayan? Ay, pagkakaduadan sa matlata, Mayor. Padua panggis. Ta sino man na maduktalak ang makikadwa ka na Matias kan Miguel. Isarunok ngay katan na katalunak. Di mo't hepe ito yung mawawag. Apay ka ta. Hello, Hebe. Padua panggis. Nairaman tinagan ko, itipan nakapaltog ningko. Kasaro na pasamak na ita. Kaya't ko ngilawlawag mo. Ah! Ha! Placido, ano yung pungpung? Gaputa na laos ti pungtut ko iti dayeng igmi. Napankit din nagpa-interview ti radyo sa tilaing bagbagana. Lukas ta. Ang momon ti panangito donakan ka, asikatipod no ala kapatay kaniinggo. Amo yun dahi tang istorya Agripina. Kaputa nangag ti anak mo, dagiti imbagbaga ni Igme ti radyo. Kat isumat ti nang ipadamag kanyak. Nalaing man dahi ta, Chloe. Tamasango na ti agdang iti radyo. Mas dawak. Tila sinalsalawasaw na diyang igmi. Saan ngagpaiso, dagiti imbagbaga na Agripina. Kahit na lang manadaal, tinagan ko kas Mayor. Agam, katalunan tayo, Placido. Hamuna adakas ti agulbod. Dinansam mo, no kasano ang makapungtutak Agripina. Anya ti planom?
Yaki palubos. Amay salangaman nalon, timang dadaal itinagan ko. Kayat mo apatayan ni Igme? San ko amay baga, nuan niya ti aramidag kan kuana. Nagadukit din nga insangpot yung anak natang, Miguel, abalaya. Kaputakas parparamag ti panagbunga na gitimula karatay nga balayan. Iso nga adaw ti binuras may. Awan ka diti nakakita kada kayo apasurot ni Mayor Placido. Di mila masigurado no awan nakakita kada kami. Kun uray no adaman nakakita kada kami nanang. Di da ka malapdan nga agburas iti bunga dagiti nateng ni tatang. Tamula naman. Uwan angam, inikat na kayo ni Mayor akatalunan na Oray pa ya balayan. Takkel pa lang ti karbanga kada gitimulak. Ken oray kada gitimula ni Miguel. Tapno di kay makasapol tirere, kat saan kay to kumanamapan. Tama nga no, masukalanda kayo dagiti tao ni Mayor kat dangranda kayo. Mama! Mama! Oh, apa iha? Ano ti bagam? Tagado dagiti reporter itirwartigate amang paspasungat kini papa. Simpergwensa. Apay nga dada dito eh. Kaya't na kano ang makasarita ni papa. May panggapitiri muar nga isyu ang nakairamanan itinagan ni papa. Apay nga ron adito'y pailaang balay ti imayanda. Napanda ko may di munisipyo taisot pang interview anda ka ni papam. Napanda ka nun. Ngamdi daradanon ni papa. Tiyan mo dakat nakaawidan dito balay. Ang kunakmat adi pa'y simangpet. Siya kung ti sumango kadakwada. Ha? Anya ti bagayo kadakwada, mama? Di baga kamang padpadakas laang ni Igme. Ngam iti anya rason apadpadaksan ni kaig ni papa. Siguro, ada akin iggan kan kwa na amay sa politiko. Amayat to amang laban kan ni papam. Iso at tila pamadakas nga iba't bato na kan ni papam. Okay. Ingkay nga rod kasarita dagiti reporter, mama. Kabarang no patsyenda kayo. Tawagak man ni papa. Damagak man no sa dino ti ayan na. Nagpardas ang nagbaliw ti biyag mi kadatatang. Akasmat kapardas ti danon, abumaba iti wahig. Idi, saan mi ang problema ti aginaldaw akasapulan mi? Tanalawa dagiti taltalon mi, kinitatang apaggap-gapan dagiti kasapulan mi. Ngamita, sang kasapulan, sang kapoyan ti adda kasasaad mi dito'y lugar anaturong mi. Miguel, tay paya birbirukin ka. At kamat nagayam diti waeg. Imayak nagdigos, tatang. Di ka pala napaniti-karayan, tas asidag. Nalamlamis dito'y waig, tatang. Iso dito'y timayak. Apay nga raw na di ka pala nagawi, di tayo nakadingos ka. Rugyan ta kuman ti aguma, tapno adanton pagmulaan, ta ka na itibukbukal. Tatang, saan ko maakastoy ti taray itatibiyag tayo? No saan agapo kini Mayor Placido? Saan ko maanatayin ni Amira nga asawak? No saan agapo kinkwana? Saan tayo na may sublipa na itinalpasay na pasamak? Iso ngay karkarigatan takuman nga itanab na itinapait na palabas, baraw. Naunday man apanawan ti aglabas, tatang. Saan kunto amalipatan ti puris nga intalimodok ni Mayor iti barukong ko? Tumteng to ti aldaw asingirek. Ha? Intugot mo ti paltog mo di ti waeg, kat inasot kan inkasam. Matay tulat tamot day jay a Mayor Placido. Ha? Jay tumatayab, nakabatay ti sanga ti pinuntiryam, kat natinag, narigirag. Kas iti kolor day tangawag. Nangisit met ti kararwa day jay a Mayor Placido, tatang.
Kat maipadan tumot iti dayjay nga wak. Amay darom mudom iti daga. Giyamanak! Napinatgan niyo ti awis ko para iti daytoy am meeting. Kaputa dito itinagapan iti ti kanaklan abutos ko. Katagyaman ako na Mangtidak manan iti pagsayatan yung amin na bumarangay. Nya tita Jo, marot mayor. Mangtidak iti talo abobon, apamataudan nyo iti inuman nyo adanom. Kan mangtidak pa ikadag iti farmers machineries, akas iti traktor, kuliglig, kan makinangaramatan nyo apagpakunot iti danom, tapno mapasayakan nyo dagiti mulayo. Ngam adda kondisyon, iti palangted ko kadag iti pagsayatan nyo. Siyag to kumawanan ti botos yo a mayor, inton madanon ti eleksyon. Papa, ayan nyo. Awan kayo kano matidya munisipyo. Matindara kiti meeting dagiti katalunan kan kadagiti bumarangay. Apayaya. Ado dagiti agur uray a reporter kada kayo diti balay, papa. Pato apanggis. Kanya kano ti kayal da maabuan kanya. Kaya't da nga amuan kada kayo, may panggap iti butaktak ni kaig may iti radyo. Ada kayo ti pudno anak kapapatay kin ni Mang Inggo. Anya. Pagtalawan nyo na kita reporter ngay may di tabalay. Yak kaya nagsumbat kita nyaman at amagang dangawan kaskan na. Agawid kayon takasarita yo idda, papa. Kinagpaiso na. Agawid akon. Ngim kapoy timbagam. Saan ako nagtuloy ng agawid. Anya? Papa na niyo, papa. Di mo nabagan bay. Sige, bye. Papa, ay, pinutad nanti saritaan mi. Imbagay tayon ti anak ko kada kayo. Di pa'y simbang pati asawak. Baruan rin ako ba? Urahan mi natang raon. Agawid kayon. Tawan kinaagpay suna dagiti imbagbaga ni Igme iti radyo. Padpadaksen na laeng. Tamabalin nga daakin igam kan kwa na politiko. Amayat amang dadaal iti reputasyon ti asawa. Gusto na na po. Sumatin kang magsangkuan. Saan ang uni kinangat kaapo to? So ati ka ko managbutang. Nana? Apa yung sangit ang hilo? Gaputan na kito, titinangag na itay aputok anak ko. Anya? Anya nga min day aputok. Kan ayan nyo itay kini abalayan. Adda kami iti pagumumaan mi kinitatang itay, adda nagpaputok na nan. Isulatan ti baga. Ay na anak ko, nakabutbut ang samot dito yung lugar nagbalayan tayo. Saan nanang? Natal na dito eh. Apay nga ron nga daman na nagpaputok iti paltawg. Siguro, adda man na naisaro nga mga nanang. Ang amawan pagdanagan nyo. Ta saan mat ama nagdakdakas at tao dagiti umay agan anop dito eh. Oh, kunak man no napapanaw yon dagiti reporter, mama. Kunada masapul kano amaala dati biyang ni papam. Isu nga urayan da kanulata nga uray numalemton na sumangpet. Inawaga kita ni papa. Anya nga ruti ko na iha. Nakapungto ti tinaamuan na nga ado dagiti agur uray kan kwa na a reporter. Saan ka di pa'y nga agawid? Pawid ako makanon. Gamay tinaamuan na nga ado dagiti reporter nga agur uray kan kwa na dito balay. Saan da pa'y lakanong agawin? Anya, simperkwensa. Di na kano kaya tasangwan dagiti reporter, mama. Nabannog ka no? Kayat nanti agin na na. Anya ko matinakabanugan na. Kan apay nga awan iti munisipyo. Nag-assembly meeting da kano kadagiti barangay. Iso na bannog. Papanan na nga rod no saan pa'y la sumangpet. Siguro akit mapanpay lagi na iti may sa kadagiti rest house tayo.
Dagijay kadimanan ti pagpraktisa mapaltugan. Wen tatang. Iso lagi jay tiin sa ganak a pagpraktisak man na pumaltog. Nakangat-ngataw. Tapno makasursuro ka na lang tatang. Kaya't mau ti agbalin mo't nga sinta daw. Akas ka ni Mayor Prasi daw. Kayat ko analalay ngak tupay ngam iso a pumaltog tatang. Alang arunan. Sirige mo. Kita akmat no. Ada mapuntaam. Wen tatang. Kitday jay kabasitan ti unak apaltugan. Mapuntaam nga ta. E dinto ta agkut-kutimat gapu ti angin. Ikarigata ka mapuntahan. Sirigig anaimbag. Kan itiming ko ti panagpalayog na iti panangkalbit ko iti gatilyo ti paltog ko. Oh, itam. Oh! Napuntaam nga orin wag palpalayog. Natsamba ang baraw. Saan na tiyambare jay tatang? Ta sinirig ko anaimbag. Napuntag. Kat iso ti mangipakita. At tumaltal nan ti pulsok a pumaltog. Mama, nauman dagiti reporter ang mga uray kin ni Papa. Nag-aawid dan. Ay, nasayat no kastay ha. Awagak nga rudan ni Papa na sumangpetan. Wan, Mama. Ah, isupay kit din to yung mauawag iha. Ala, kasarita yan, Mama. Mapanak man nagpaisagana kadagiti katulong iti Diyos. Hello, honey. At nakatibay lang dagiti reporter dita. Awan dan, nag-aawid da aminan. Iso mabalin mo ti sumangpet. Kunak nor urayin daklatan. Sige, agawid akon. Aguray ka. Ayat mo ka di. Imayag dito yung rest house. Dituya ka na ginana. Agawid ka nga rudan. Kat dituyan a planwam no anya dagiti rumbang nga adtang mo. May panggap iti panakairaman tinagan mo iti panakatay ni Ingo. Ay, yan tayo ibagayo kanya, apo reporter. Tayo may dak binisita dito ipagbaludan. Ada kayo may adamagin kin ka bro. Ay, anya ti damagin yaw. Anya ti makunami ti mutaktak ni kay may ani mayor ti podno anak kapatay kininggo. Sumpatag ni saludsod mi. Ibagam kumatagpay-payso. Kunak ajak kaya tag komento. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kunak no di mauman dagijay amang ururay kanyak iti balay. Idi saan da kalata mauray kat pimanaw dan. Ngam amangan no agsublidan tumatlaan. Ha? Uray ag sublida jakmet la kaya tasangwan nida. Saan nga iti agnanayon kat maliklikam dagiti reporter? Iso ano siya ti masurot? Sangwam lataidan no umay dan tupay. Awan kas eskan di kayat da ngaylawlawag ko. Nakabalo den ti pimatay kaninggo. Apay nga minasikat ibagbaga ni Kaig me apod no nakapaltog ka ni Ingo. Amumatan kanig me. Agkakadwata pa ilang kanawatyas alumablaban kanya. Wan agam, nadagsan ti akusasyon kan ka. Si Kati Mayor. Tila mabutang nga namang padakas kan ka. Di mo ko na napatyam dagiti na panimbagbagan ni Igme ti Radyo Agripina. Saan ko matapas-tapat yan? Gamnoan yaman at talaga tinapasamak. Uray siya kumalaang matipangibagam iti agpayso plasido. Atwa panggis. Ranya ko mga ti magaken ka. Mamati ak matkit di. Ani burog tinakapatay ka ni Ingo. Matlakayam. Di mundo ko man ulitin di bang palutput kanya. Tawan tumit lang ti may baga. Nalawag, ha? Agripina! Napanan nyo manan ayakin ni abalay ang barok.
Apay nga itala ti sangpot yaw. Napanmin tuloy ti umumaan mi apagmulaan tayo karagiti bukel. Nanang. Sulat ang tirason ko. Nalawa ka din, tinaumayaw. Oo, nanang. Sige. Inako nagpalas. Pagni, nabasa ti baro kitilingan. Aguray ka. Ha? Di mo ka didamagan no kasanumot kan ti anak mo? Awan gaya. Kumusta na ang hilo, nanang? Adabasit gurigor na itay bigat. Ngam bimaaw matlaang kalpasan a pinaanong ko iti agas. Kasta ka di. Agyaman ak nanang. Sige. Di takay nga rodan. Inako nagsukat. Madlaw ko. Kasla na lang miis, ti pamitilangan na iti anak mo. Mabalay. Nga epekto pa ilaan ti panakatay ni Amira. Gapo iti panangyanak na kini Angelaw. Si bibiyag kumapailaan dahil di Amira. No saan aga po iti kinadakas ni Mayor Placido. Ti karasahan. At tantulat taal daw mo, Mayor Placido. Kat no dumteng to dahi tangal daw. Sigurado apagbabawyam to ti panakayanak mo. Tagdisuor ti aronak to aguraken ka. Ti impas ngay dahi di Amira aputot mo. Hello, Warden. Itamang pa yung imawag ka. Anya? Imay dagiti reporter dita pagbaludan. Tanya timay day naramid dita. Anya? Kinasarita da ni Burog. Pato panggas. Anya dagiti bagbaga ni Burog. Anya? Pinalutput da no agpaiso dagiti baga ni Igmiti Radio? Ha! Pato apanggis. Anya nga rutinsong ba't ka nakwata ni Burog? Sige. Umayak dita, Warden. Juan, kasaritak amis mo ni Burog. Sige, Warden. Bye. Papa? Sino di kinasarita ito sa cellphone niyo? Si Kamot Gayam kaslakan layo na si Piputan nak. Tunggal adawagak adda kay tinikunak. Ni Warden. Ay, timbaga na, Papa. Itaman pa, yan nagawag kada kayo. Impadamag na napandag iti nalaing a reporter niya pagbaludan kat kinasarita da ni Burog. Anya? Wah, No kasta, iso tinapananda idi pimanaw da diti balay? Juan, pinalutput da kano ni Burog no agpaiso dagiti imbagbaga ni Igmiti Radio. Okay? Anya di sungbat ni Burog kadakwana? Kas kalimbestigador. Anya kumatyamok. Ngam ko na ni Warden. Anasaysaya no kasaritak ni Burog. Teso ti pakamwak no anya timbaga na kadagiti reporter. Din kay nga di pagbaludan, Papa. Natural damagang pailaan. Kapilitan. Itamot lang. Miguel, manong sakit di nga ubam di anak mo. Tatunggal magitak niya ang hilaw. Ni mo't abalayan ti mangubba. Kuha tatang. Dagos kami nga agsangit ng hilo no ba? So akas dahi. Man-manong ba? Daita ka ni tirasaw. Wano adayaw tiriknam kan kuana. Dahil sa ti makagapaw no apayan natay ni Amira nga inana. Nagsin ay kay tinaunag. Tatang. Saan nyo ko man ngay palagip ti panakatay ni Amira? Takas laad ang malapgis alasag ko. Tunggal malagip ko ti panakatay ti asawang. Amaw ka nasakit kan ka ti panakatay ti asawa. Urasak mo nasakit unay kanyak. Kapunta anak ka mismo. Hanggang awanan mabalin tayo. Si bibiyag kumapalaan. No saan po kinangilo? Asino nga raw ti pabasulam. E di tada kayo mo't adwa ti naggustaw. Amadaan kayo adagos iti anak.
Sige, tatang. Panawan kayo pa dito eh. Ngala. Mamuyulain ko ma. Asaan ko aputot ni Angelo? Kat mabalin na maawatan nyo no apay nga dayo tirik na kinkwana. Chloe, napanan ni Papam. Tapay nga dardaras itay arimwar. Kamakamak itay pagdamagan ko ma. Nakaparpartak mat apin manaw. Napanidya pagbaludan, mama. Anya, apay, makarwar ka din ni Burog iti pagbaludan ha? Saan pa'y, mama? Madama ka no pa lang ti panay proseso ti abogado tayo, iti panakapiansa na. Anya nga rin ti mapanrantaan ni Papang mo iti pagbaludan. Kaya't nakasarita ni Borong, may papan kadagiti damdamagan ni dagiti reporter, panggap iti panakatay ni Ingo, mama. Anya? Iti gayang pagbaludan tinapanan dagiti reporter. Idi saan dalata ang mauray ni Papa? Kinasarita da kagayam dagiti reporter Burog. Ay, wan mayor. Kat di na magdakanyak. Nagpaiso dagiti. Bagbaga ni kaigmi iti radyo. Iti pan nakapapatay ni Ingo. Anyang aron, tisungbat mo kadakwada. Wenno liniputan na nga amom. Ay, saan mayor? Jakto pulos maramid dayta kada kayo. Nasayaan no kasta. Amok ati pamilyak ti agi karo. No agaramid at ti may kaniwas kontra kada kayo. Nasaya tamom. Anyang aron sungbat mo kadagiti reporter. Ulitek manen. Sungbatamon. No commentin song bat ko kadakwada mayor. Kundi English ka ba'y loko? Ay, kunak. Asan anak kasang ti abogado. Iso ajak mabalin ti agsao iti anyaman. Tamabalin ama aramat kontra kanyak dagiti isao. Nudyak maan na ta. At dapat gayam linaon. Ti sabot-sabot ti urom taamom dagitang ibagaburog. Uwan mayor. Kanon to nga erwardak dito'y pagbaludan. Kunayo ide ajak agbayag dito'y. Adan manungal daw ko dito'y pagbaludan. Saan ka madanagan burog? Tamadaman nga asikaswen ti abogado ti pannakarwar mo. Ay, agyaman ak mayor. Ay, apo, agawaam ti dumakal, kasi kanto ti anghel may kadatatang mo. Nagkatawa abalayan. Amon to'y apo ko tati mga ayaw. Uwan abalayan. Iso nga uray kasanot ketang ko amang ubba. No agkatawa kasla maawan adagos ti ketang kas kada banog ka. Iso na lang kasla adayo tirik na ti amana kenkwana. Madlaw mo kadimat abalayan. Nabayagay na madmadlaw ko dayta. Iso nga raw da kinasaritak itayan. Anya nga raw ti imbagam kenkwana. Imbagak ti obserbasyon ko Kada jay. Imbatad na. Asaan kumaan na tayo ni Amira. No saan na inaw ti apo ko ta. Kaya't naasawan. Pabasulan na ti anak na. Dahita ti punto na abalayan. Ay, aging gana itakit di na paila na awat nga awanin ti asawa na abalayan. Amaw, karasakit ti kaawanan ti asawa na. Masapul a panunutan na kumamay, nga awan basol ti anak dray ti pat nakatay nga Amira. Ala, bayam, takasaritak tumanan ti anak ko abalayan. Data ti mangidalan kenkwana, iti pananglipat na iti day di Amira. Anya ti kunam, honey? Nagdamagan dagiti reporter ni Burog no ada kinagpaisuna dagiti imbaga ni Igme ti radyo. Kas na nga ron. Anya nga ron tinsungbat ni Burog kadakwada.
Kas kamot labugadong nagdamdamag kaniya. San ka nuan nagkomento? Tamo na ano anyaman ti bagana kat mabalin nga isot. Baka nagsanan ti kaso na. Nasaysayat sa ngagpaiso no mapiyansaanan. Huwan mat, tamagan nuat damapan manen mga lilaw kinkuang ni di pagbalunan. Kat padaksen nakmet, kat may pada iti aramidan ni Igmi. Kasalitang nga ti abogado tayo. Taas si kaswan nanti panakapiyansa ni Burog. Sana kamandaran tanalpasen, urayik langan, nuanya ti resultana, Agripina. Tatang, mayat ko man matang tayo iti transistor radyo iti napantayo ija ili. Tapno ada kumamat, pagdenggan tayo iti damdamay. Di gumatang tantaw. Iton mapanta makipamumpon kan inggaw. At no, adamot paglinglingayan tayo adeng-denggan dito'y Wen tatang, gumatang tanto iti saggay sa ta radyo. Tauray no mapanta iti uma. Katada ibaklay tayo adeng-denggan. Ay una. Kan gumatang aktupay iti sigay. Ha? Ne, pangusaran nyo. Sidag tayo di tadakkalakarayan. Di usaran tantaw pag sigay iti lamas. Kaya libre iti masida. Wen gaya man yun. Agindag tayon di tao'y ta napagtalaw tayo mo iti San Simon. Addan tula ta panawan ngagsubli tayo iti nakairuaman tayo adaga. Tatang. Wine, kan saan nagapo tayo ni katnatan ni Mayor Placido akatalunan na kat sumarding tamad tayo na mangilaban iti pan nakaagraryo tinagada. Wen gaya. Matuloy ka di ti meeting tayo. Apaman ama itabon ti bangkay ni Ingo, tatang? Wine baraw, kat iti sigaw pagkikitaan tayo ti pagmimitingan tayo tumanay. Mama, adulakit iti magbabalaw kini papa. Luenruarnan ni Burog iti pagbaludan. Iha, makita kat dakdakas ti mabalin ang mapasamak no agbayag pailaang ni Burog iti pagbaludan. Tapay mat. Napanan pinalutpot dagiti reporter no anya at talaga tinapasamak iti pandakatay ni Ingo. Tanya ko matisong bat na. Katisong mat tinakapaltog idi kini kainggo. Mabuting ni Papam. Tama nga no adamapan mga lilaw kanikwa na iti unag ti pagbaludan. Kat baliktadan da ti deklarasyon na. Mabutang ni papa. Nga amangan no adamangkad kin ni Burog iti dakkel agatan. Kakat baliwan na timbagana. Kasta ka di mama? Waniha, iso anasaysayaat no makarwaran ni Burog iti pagbaludan. Chloe, nakasarita kon ti abogado tayo. Amang ipagpag na iti pan nakapiyansa ni Burog. Okay. Anya ti development na, papa? Ikarigatan na kano arumwari tangal daw. Awan nga tati madi nga epekto na kada kayo? Iti panangpian sayo kin ni Burog, papa? Awan! Ang dagdagas no di pa'y larumwar ni Burog iti pagbaludan, taamangan nuan yan tupay ti malawlawat na. Abalayan, saan ka ito kuman amapan kini Miguel inton maitabon na inggaw? Dakila pa kabang aran mo't ay tinatayan. No makita dati pan nakisimpat kami kadakwada, abalayan. Isama pan kamintaw. Wan angam adupay ti umaunyo kini Miguel. Nakababa no saan kami ang makipamumpon. Sa maysa, adapay sa bali arantamin to ni Miguel. Mala, no di kay maigaway, kay tawan ti mabalingkaw. Nakasaysaya at unay ni Ingo kada kami, hindi si bibiyag pa'y. So asaan ang mabalin, asaan kami ang makipamunpon ni Miguel? Mama? Napanan ni papa? Agdardaras man na napimanaw. Mapanasukunan ni Burog, iha. Anya? Napiyansaan na ni Abogado Gonzales ni Burog, iha. Da cellphone nga agri-ring, mama. Ti cellphone ni papang mo anak ka-charge. Iso siya agri-ring, iha. Ay, una yan ni papa. Nalipatan naman ang cellphone na. Maria Rod, nung muna kita daw mauawag kan kwa na. Da kailangan timang sumbat, mama.
Katibaga na nipatan ni Papa ti cellphone na dito ba nay? O sige, panawan ka pa nga ro dito, iha. Inak man sungbatan ti umawawag kan ni Papam. Hello? Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat? Anya ti bagam kini Mayor. Rumuargan burog, napiyansaan da kan. Ay, Da kami ka nabugado ti rumba nga pagyaman namita. agyaman ak mayor. Oh, gapu tau may da kasukunan, imay kamin. Mapantan lumugan itilugan ko tapno di kan mangarkilapay tamok nga awan kwartam. Ken adu ti pagsaritaan ta inton makasangpet ta iti balay. Ulo na restaurant din na sinoro din na ode. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, nabayag kayo mo tita nagsarsarita kinitatan. Wen barog, ket sika tinagsentruan ti saritaan me. Anya? Apaya siya? Gaputa agpadpada kami ang makadkadlaw. Analamiis ti panakilangan mo kini Angelo a putot mo. Oh, Oh, apay anapauyag ka iti imbagak. kwa? Nanang, gaputa kasla, ada nagsulat iti karubugob ko, iti imbagayo. Anya, apay adi mo aklunan anak. Nanang, numan manuman nga ubag ng hilo. Gapo iti kaado ti trabaho. Miguel, uray kasanod kado at trabaho. Kat di mo kumaliplipatan nga da anak mo ama kasapul ti bara ti pamadag mo kasama. Mayor, makasubliak manen kas bodyguard yo. Kat agyaman ak unay, tadidak matlabi na ibayan, Mayor. Nuan niya timbaga karamidag borog. Ngem saan ta na pagsaritaan na ita. Partakam kiti tagpataray tapno makadanon ta ni balay. Ay, one Mayor. Nung kabayatan ti panagmaniho. Kat irapin nyo latan no anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Nasken nga gulimag negme. Ang mangiram-raman itinakan ko. Iti pan nakataining ko. Mawatam. Anya nga rod ti kayat yo mapasamak, Mayor. Mapantanto ije hide out kat ijay to aplanwen tayo. No kasano nga aguli magitag nanayon negme. May isa lang abala ti maimula iti ulo na, Mayor. Kat aguli makan ni kaigme. Ngam jak kaya tasyak tumanan diyata benda. Isuatan nagen tayo ti agplano burog. Miguel! Mapantan, baro! Mabit lang, tatang. Nagbayag nga grub-grubat. Nakarakaro pa yung babae. Mapan kayo ka din abalayan. Ayuwan na pala yan. Ang nakabaybayag, ba't nga grub-grubat jay anak mo? Miguel, iya purang barok. Matiktikan ti agururay ken ka ta nakabaybayag kang agsuksukat. Umaya ko, nanang. Ay, umay ka nun abalayan. Iuray mo, kan saan kay kuman nga agparparabi iti papanan yaw. Uy, na pala yan. Maitulod milakit di si bangkay ni Ingaw iti maode na pagtungpalan na. Agpakada kami ton adagos ka ni Miguel. Nalipatan yun sa amot tayo meeting tayo naman nalon. Inton malpas ti pumpon, tatang. Ay, gaya. Jakmat na lagi pa. Impagtanay bagam. Saan niya kumamanan ti pagmimitingan niyo? Kat saan kayon akaraman ta inikat na tayo matan ni Mayor akatalunan na? Nanang, uray inikat na tayo ni Mayor akatalunan na. Di mi mabalin at alikudan kinitatang ti obligasyon mi karagiti kakadwa tayo aman nalon. Karaman kami latakin ni Miguel ang mangilaban iti pan nakaagraryo ti dagadamayaw or abalayan. Burog, no saan na mayor ni Papa?
Ang mga no di ka paila nakarwar iti pagpalunan. Ay, iso ti pagyamyamanak kini papangyo, senyorita. Tadinak matlabi na ibayan. Buro, gumaykan, mapatan. Ni papangyo, senyorita, iso ti agpupukaw. Ingkamin, senyorita. Mabit lang, Burog. Papanan nyo kini papa, ha? Ay, Burog! Sana na nang italtalag? Ay, papananda nga takin ni papa? Iha, napananda burog ka ni papang mo. Nagkuyog da matarimwar. Tsaka mo, mama. Ti da matimbagano sa dino ti papananda. Itay labigat ang nakarwar ni burog iti pagbaludan. Insurutan adagos ni papang mo iti napanan na. Siyempre, iso ti driver bodyguard na, mama. Iso nga amin napapanan na, kat isurot na lat na. Ay, Oo. Apay na pasinaay kayo mata ni tinaunag, mama. kapata bigla na panunot ko ti imawag iti cellphone ni papang mo. Di ba't sumungbat iti pagdamagak, noan niya tinagan na, kan noan niya ti kasapulan na. Ay na, mama. Manglukluko lang dagiti nga umawawag. Nga ta, iha. Uno, ada sa bali arantada. Saan niyo ko man napagproblemahan day, mama? Tsak pa'y na istorya ka ni papang mo day di nga imawag. Tapno ang muna ko mati agsakbay. Ulimak kayo. Ulimak. Tada ibaga kada tayo ni Mayor. Ulimak. Agya mo na kitika dayo. Imay kami kiniburog. Tadakayat ko apagulime kanyo tasobran ti kinaringkor na. Matitiling akon kadagiti bagbagana. Sino Mayor? Negme! Diyak kaya ti panang ibagbagana asyak ti nakapatay kaningko. Nagpaisunod Mayor. Pato abangges. Di ibagbaga ti kastanod na sa bali ang makangkangag. Tama nga nudyak mapuputan kat mapaltugan kayo. Nangaruda na may Mayor. No patayin nyo nigmi kapoy ti paltog. Sigurado nga tapon na siyak takin nakam. Iti pan nakapapatay ningko. Ay, anya nga ro ti pangpaulimak mi kinikaig ni Mayor. No makita yo iti kaduan ti tao. Agpamarang kayo akasla agaapa kat no aganawan to. Bagkungin nyo aging gat matay. Ha? Anya Mayor? Kasla niramraman lang. Di damo aplanado ti panang patayo king kuwana. Awan ang manmanumat amapan iti kaaduan ti tao, Mayor. Tabalay kan taltalon laang ti pagigyanan na. Oray sa dinunton ti pagkakitaan nyo king kuwana. Basta dantulaki ti makakita ngagbalinto a witness iti aramid nyo. Ay, sige Mayor. Iso nga ro ti aramidan me. Itaburog. Ti akam mo lang iti daytoy a misyon kat ti panangidanon munto kadag iti mapilim amang ipatungpal iti plano. Ngandaram to'y na. Anya? San kanto a mabalingag pagita. Agyan kanto lang iti lugan amang buya iti aramidan da. Nagado kami nga umay makipamumpon kininggo. Adakam sa amin na naman nalo nakakadua na. Sino ta dyan nag-collapse? Miguel! Apay tatang. Sino dyan awanan ni tipuot ako na? Ni Ingrid nga asawa ni Ingaw. Anya? Una yan. Mukha ano pa yung ruardan ti bangkay. Isumot ti pa nag-collapse na. Gapunta inulit man ang nigmi ti salaysay na. Hindi na pa ni ti istasyon ti radyaw. Ani Mayor Placido ti pudno ang nakapatay ka ni Ingaw. Anya? Iso ti poon ti nagkolapsan ni Ingrid. Ta nagin ko na lang ti Mayor anasaya at kadakwada. Ngam kayam, iso mat tinang patay iti padre di pamilyada. Kastagayam. Anya nga ti plano da? Kalpasan na may tabon ti bangkay ni Ingo tatang. Agdarumda ka naw. Idarum da ni Mayor? Well, ta nakasagana ka nung agbalin a witness ni Igmay.
Masapol nga rod asuportaran tayo tilaban da tatang. Iso ako na kadagiti kakadwa tayaw. Nga apaman amay tabon ti bangkay ni Inggaw. Agmimiting tayo tao. Tapag sasaritaan tayaw, noan na ti mabalin tayo nga itulong kada grade. Amang ilaban iti kaso ti asawa na. Mama! Mama! Oh, apa iha? Anya ti bagam? At dagayam dagiti taga-media na panang cover iti tabon ni kain ko. Kat, anya ko manukas ta iha? Nagsarita man na ni kaigme. Katimbaga na kadagiti tao anak ipumpon. Ani papatipod no anak kapatay kinikain ko. Anya, simperkwensa. Talaga apan padaksen na lata ni papang monukas ta iha. Man nga rod, iso nga inton malamatlaan. Mapan ko kasarita day chay alakay. Itugot ko ti paltog ko. Ay, saan iha? Amang ano ad-adala nga ag problema tayo, numapan mo si Diran ni Igme. Kasarita tayo, mama! Taisardeng ng timang padpadakas kin ni papa. No di ka may gawid amapan iti balay da Igme. Nasaysayat nga rod adwata amapan iha. Anya? Ay, saanan, mama? Siyak tulatan. Duatan iha. Amang ano may sarsarak ka iti ipapan mo iti balay da Igme. Gusto na na po. Sumadong ka ng agsangit, Dandani itan ni tatang mo, kanilulong amatyas. Sumardeng ka na po. At titi-titi, sumuso ka na po, wan? Ay, kastaman, ti kunakin ka po. Di ka unay aglukluko, wa? Tapno may ayaw kan ni tatang mo. Kastaman ti kunakin ka po. Agkatawa ka. Tadi ka katsangit a sangay. Apay nga itala ang amadlaw ko. Adagayam siding nga itilikod tilapayag ng amakin kanawan. Anda nakakikita akong iti kastoy asiding. Jakla malagip no asinaw. Malagip kong ni gayam Mayor Placido. Iwan, isu ti adda siding namot iti makinkanawan alapayag na. Agpadpada kayo kini Mayor iti siding apaw. Kit, sapay la ko ma, tagbalin kan tumot a Mayor. Ang saan a Mayor iti pagbaludan no dikat Mayor iti ilay. Agripina, sanak pa yan nabayag asimbang pet. Nga badan sagit ipapananyo iti anak ta, na nakarubwat kay mat. Talaga nga adda, honey. Papananyo, Mapan kami iti balay da Igme. Takayat mi ama kasarita iti anak ta. patwa panggis. Tanya kumati bagayo iti naidya sa lawasa wala kay. Ibagami nga isarteng nan timang padpadakas kan ka. Anya. Nangagnamin ti anak ta iti radyo. Nga inulit namanan nga imbaga asi katipudno anak kapatay iti daydiing ko. Patwa panggis. Kahit na talaga dadaulan dinapintas ang lagan ko kadagiti tao. Isu nga rod amapan mi kasarita. Tabarang isardeng nan timang padpadakas kan ka. Tan, bayan nyo latan. Di yung mapansid-sidiran. Anya. Madusang to iti aramiden na apanang padpadakas kanya. Nagamahal. Kung nakasan kayo amapan, isuadi kay kumagpilit iti anak ta. Guro, tukak ken ulmog. Da kayo tinapilik amang ipatungpal ti plano ni Mayor. Ano nga ron, bro? Rugyan tayo na sa baybayan ni Kaig miinton malam. Kat no adda na pintos agundaway. Ipatungpal tayo ti plano. Bro, ano ba? Masapol maunatan nila kay Igme. Iti kabaitan na panawan. Ta mga no ado ti mapamati na kadagiti bagbagana kontra kini Mayaw. Kakadwa,
Sang kamay satay kumaamang suporta kini kaigmi iti panagbalin nanto at istigo iti panakapapatay day diinggo akadwa tayo. Win Miguel? Uray saan pa'y anagdarom ti asawa day di ingaw. Dakkel ti pamatay amagunod dat justisya. Babaan ka ni Igmay akadwa tayaw. Kumusta ang mata ni Amira? Miguel, nalagip dan adinamag ni Amira. Anya ti isong bat tayo karakwara, tatang? Santan nga ilimad ti panakatay na. Uray kat agkakadwa tayo mat amin. Una ngam, tatang. Saan mo ang mailimad iti agnanayon? Amay sakamatan abalaw. Iso ana saysaya at may pudnumon ti amin. Kakadwa. Amok anasngid kayong mat amin iti asawak. Ketangay damdamagan nyo. Ibagak na roden kada kayo. Ani Amira ket pimmo sayan. May sak meten abalo. Nanang, kumusta niyang hilo nga po kayo? Katurturog na barok. Saan ka rin matlaan naglukloko iti kaawan mi kinitatang, nanang? Man, sangit man na sangit itay. Ngam ti pagpiyaan na kat simating matlaang itay nakasusaw. Tikat kinaloko na ngamin nga ubing. Ay, anak. Adan adlaw ko iti anak mo. Anya day ta, nanang? At dagayam siding iti likod tilapayag na amakin kanawan. Anya? Agpadpada dati diso ti siding kini Mayor Placido. Iso ako nagkankwana nga agawaan dati dumagal. Tabarang no agbalintumat a mayor. Jak kayat ngagbalin ang mayor niyang hilo, nanang. Tama nga no saan lang at isiding na ti pagpadaan danto. Ang mga no agbalin tumat adakas. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.